mawakodeji mazwazoli mawakodeji mazwazoli mawakodeji kodeji mawakodeji 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 sipopome How many of you remember this club back in the day? Hey, are you ready? Hey, 1, 2, 3, we go. Yesu Krista duzi mademe akamewu Yesu Krista duzi mademe Yesu Krista duzi mademe Jesus Neshia Yes, in the midweek edition of your most authoritative social, political, and current affairs talk show, Martin. Everyone has to be the asida de be ma otiasifo nyankopon no tete kwafra mo akro be to be more pim sign ni din ehuna bobrim nyankopon o mintimrim dade akọ dade ayemo ne kashire osrebo sechrema worry dade mo no da mansan hene bransam no bransam edukata wiri nyankopon anopen so wo ma ye de asida de ma odin kronkron no ye yiwa ye kamfo o se na o fata
Jesus and you share. Assurance in Obia. Won't go and you yourself. Won't go and you Patago. When you share. Jesus. Assurance in Obia. Hey, I said, Eddie Ademani Dean Chrono, 164 days down, 201 day. Can you imagine? Into 365 days journey, we've done some 164. 201 days to go. We are so much grateful to God Almighty for how far He's brought us. Hey, where you man tetele. Tetele. Emma Remfi Sema Chinya Sinkonyi. A free sub break up him say anopa non do ebebo. Exactly 10. Yeba sorry so. Now fe you media who do I can so betwa to so come at the amount. But a free sub break up him say anopa 10 no ebebo no. Yeba be din common yebebo Ghana. Ya ebe peja on mine no edc a certain pedestal. Or chinabi posterity will judge us positively. I don't know. This is your time. This is my time. So we will add our quota to the nation building. So at yes, yeah. And into baby, I will be ano. Fashe utrim. Se one so oh I said yeah. I was away the boy my Ghana. Maybe the mayor and it's Yankopon ya Adwuma amenya kwenya na meti microphone ye chie no. I will use it for the betterment of all. Enti wonsu nya kwenya na obemu a na wonso what demonstrate patriotism on my hodo. So what I say. Psalm 48 minutes down 6 a.m. Senemedika Kacha no marching Ebrena song on behalf of the team. Yeah, mamu nyina ache. Ya mamu akwaba. Edi abaji atum kase Fidi Ahenkan 93.3. Ukwiada marching. Eni esinkonye de bro. Edi amejeso obo ba ofuri amanfo. Eba cho jumedie yi. Mame ekwia afra koma oba tampa. Oba tampa ekwia afra koma. Ni studios na no pay ye nyina yebutu a. Ye bebo aguma ma wiase afane nyina. Enso etimi ate yenka. Ye de aseda be call de ama befo. Aba be kan ho Facebook, YouTube, any other social media handles. Ye dom nyina se. Wo mo da romanti wiase afana baby obutu bia no pa obetimi atie yen. Ye no mo ase pa. Tetele. Meba cho ye de wi mo bransem se ne besi akọ ne demu ne de bema o. Na afa ye wi aye di Nyankopon asem kronkronkron ne enka nsuo. Ne yemfa bi mfra ye nyi bi mfri mu. Na ye ka ne se ne tie no ano. Ye de bema. Meba cho no pe o se men kan chro. Se awia no eyi ni tia no pe ya tie ha. Awia ni yi ni tia no pe ya ebebo wapue mantem ya ahodo bie. Ne mum eyade se ensuo no ebe petepete. Ewo me aye bi no o ma uti so na wo hwe wie mu abehu se ensuo na munamuna pa emunamuna. Eya na wa hye ne nso e de amame. Sa nso so e na ye kọ awia bremu anti free prem to bre ho e kọ no. O kire se sa pepepe e na weda no ebeye. Emia ya ahodo bie no awia ne be yi ni tia bo. Ano be ye den.
Ebeko twetwe nsuo di aba. Onwunu nwo no. Ewie mu badwudin. Ewie mu bete. Me bo ne tofa de ama we ne nsuo kakra ewo wiem. Emiaya ahodo bi wapue mantem ha no mo nsuo no ebe pete. Eya na wahye ne nso. Saa nso so na awia no ebebo ano be ye den ewo emiaye ahodo ebi. Enti ene no akoye nsuo kakra ene awia na adi afra. Eya na wahye ne nso ede ama me. Sani wie mbobra besi akọ ne mu nyina ene wukuada efiri anopa ekosi anwumre ena madaroma medi mu amane ede ama wo no. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo ate Edeba Ahenkan 93.3 FM. Oyami be esro babeka. Oyami be esro Oyami be esro babeka. Oyami be esro Udia no manso. Oyami be remember. Udia no manso. Tobo the camera. Udia no manso. Yami be remember. Udia no manso. Tobo the camera. Any just walk. Oya sumo. Any just walk. Oya sumo. They wanna know about fire. Oyami be shweni oyam. They wanna know about fire. Yami be shweni oyam. Any just walk. Oya sumo. Any just walk. Oya sumo. They wanna know about fire. Oyami be shweni oyam. They wanna know about fire. Yami be shweni oyam. Me pacho ye di nyankopon asebde to aso de ama o. Enti na no jora na ye hya ase asem a yegusu a ye ka ho asem ye se den. Efutuo ben na maame papa wo de ma wo ma. Enhweso de ben na wugya to wo de ama wo mo. Ebe ma wo mo ehunu se ampa ye maame ne ye papa wo mo etu yen efo papa ye maame ne ye papa omutwa esa papa to ho no mo a se impo ochena omuni ho a ye nyina ye betimi edi so saa nwom no ya bone dada penwom foforo tum unya nwom foforo ntumu a ma enkrofo ne de kunkrun no ambo why Aji machonyeji akafu Ghana adisiye obuoba ofore amanfo ate Edeba Ahenkan 93.3 FM. machonyeji enti yegusu a ye ka nyame asem no na ye bisa yen ho simple question se afutuo ben ena wode ma wo ma enra ye kenkan bible no kakra enenso so ye betoa so na ye de bi e de aka ho ama wo ye hunu ni se abrantie bi eba asase so ane ye frɛ no Ahazia ina owo maame no nso na ye frɛ no Atalia ebre bi duru ya Ohia na otia konwa so ewo Jerusalem ho no onyane nyame frɛ eye Ahab na ohene Ahab enyane nyame frɛ no sane mpanimfo aka to se etetu a yebo bi puma mu no saa pepepe ena ekoso na Bible me yeti ase said the inhabitants of Jerusalem made Ahazia his youngest son king in his stead. And in the absence of Ahab ne ba ye freno Ahazia awo no na oye abemu aketo a ne ma no nyina no na owom ode ne ba bedi ohen madika ka kire wo se Nyankopon ebie kwan ede ama wo ne de eya na nya din o nemom how to sustain sa akwanya no a Onyankopon ebie ama wo no is another issue. Nyankopon be ma wanya aware, Nyankopon be ma wanya awo, Nyankopon be ma wanya adwuma, Nyankopon be bie akwantuo kwan de ama wo, Nyankopon be ma wo ayaresa kwan no eya na nya ne din nemom how a wo onipa no wabie sa kwan na ma wo awie no wo be sustain sa de no very very important. That is why I can kind Bible na osena osan akwatafo no yare wie ye no ohia akwatafo edu
say Yesu Kristo esre ni nyankopon na gya ama wasa wo mo yare no, it wasn't an issue. Osre nyankopon ema odi ayare se free soro ebe gye won efri wo mo leprosy no emu. Na Bible say omumu baako pe was able to remember. Say eyo obi na asesa me hyebre enu nti ma memfa so asedan konkoma no. Eno na just by the way, me pese me ma wote ase say for God to bless you, for God to open doors, for God to lift you up, it's not an issue. It's not a problem. But after say akwenya no aba, after say ni awohwehwe won saka ensem a wote ewo wasumu a eno ne afutuo enioma ahodo a obeye after say won saka breakthrough no eno eni ade a ehu hia pa nti anopa yi ni ayesan e ka kire obiom ne se enkomo ben ena oma wo ho kwan ema efa wasum afutuo ben ena oma wo ho kwan ema nkrofo de ma wo onyankopon ema abemu wa yi ba beye wo he ono na no wo show ne papa mmamuo no ono na no wo sa obeye wo he. You are too young, but Ewurade nyankopon anhwe so a wusua no so, but ohwe so say you can do it, you are capable. Empani abube ato ho say kwanchen brode na nko wani so ade hunu pa o nanso enwa wa ho ama na anyi yie afutu obi tiye ama na ware egu afutu obi ama bibi de ma ne ba o ma ne ba ne kosesa ne niam afiri aware na se ene wa ba be ka ne ho akura na se ani na anu ani na nsa ne ono ankasa ne ye mo ba no ne ho afono no nti one ne mfa ha nsi ha omo ani ntimi nye nan ono anso na ma na afutu o say and the inhabitants of Jerusalem made Ahaziah his youngest son king in his stead. For the band of men that came with the Arabians to the camp had slain all the elders. So Ahaziah the son of Jehoram, king of Judah, reigned. On the bedi hene 42 years old was Ahaziah when he began to reign, and he reigned 1 year in Jerusalem. Obedi hene afepe TDC. His mother's name also was Atalia, the daughter of Omri. Enunti ne maami ane efre no Atalia ena eba be ye ni futufo nanka wo ba yo he na nyame ai wadom nso so abe futufu asenka be ma na futu a ebe ma na tena konwa ne so ache nanso so afutu a wode ema akwada no eye afutu a Ahab ne papa no mu enso so be demonstrate ye afutu o mo tie ye a omde bo brade nante ya enam so ma nyankopon egu nanimu ase no sa futu no a Natalia enso so edemane ba Ahaziah. He also walked in the ways of the house of Ahab. Ahab no mu suban tantan yon bebo ye betwi ebetonton saase di ye ebe chise ni ka akese okoka no amankrofo abebo adan ye oso ye ohene akonwa no kran so manso da so udi agro be ye list sisi ya odo kwa kokun adan one ne nya adwen
Say suban bone empanimfo a mabedi a yede mo abedi ade e wo se mo be hwe nsase so e wo se mo be bon krofo ho ban no e wo se mo ti ase se you hold the position not for yourself, but you hold it, and you must hold it dearly for the generations yet unborn. You are just a caretaker. So your hene say nyamia e wadom na position bi abedi wo ha. You are just a caretaker of it. You must use it to benefit your subjects. But Ahab ono no de ne nte sa. Obetonton sa asidi ye. Ohini mua ni nika to kakraka. Nkwala mmaru anketenkete no. Okokan oso omo na ono omo goro a wunyi nche. Nti oton asase no a na mmaru ano de atiasi omo so. Eno ne esu eban Ahab eda ne die. Na nkampanin se edua anansi edi ewuo no. Anka ntekuma okokoji emframa wase. Okoji nwunu wase. Wasenka Atalia odinani ehunu Ahab ahinie ene nneoma a woyeye abraba wo boy ya enam soma nyankopon je ne nkwa free ne nsem no na ewosenka maami wodi ya futuo de mane ba Ahazia say you have to be guided by the experiences of the past. But this woman never. O catch and say, hey, he said, Drew, so. Said the uncle for being a Krumkano. A Drew, so. Also, regrets and I was on half a bar. I was so some lie. A foot to a demand a banana. Madame, a foot to a ban or the mancolano. Eh? There be, me no Casano paying pacho. A foot to a ban or the mano. That's a foot now the man colano, they can look back and be proud. Say, yeah, mommy, am I in foot to papa? Papa, can your children look back in the years to come and say that we are so proud of the advice, the counsel our father gave us? He also walked. The word is he also or non so walked in the ways of the house of Ahab, for his mother was his counselor to do wickedly. Yadina de anisu si ha. Yankopon ya aduma wochina. Ode yankwa chen ya yebesa ba betwa so. Kopi mu fiada. Ansa na ye de asem we de besie no. E wo se hye asese ye ho adwuma. Na ye ti ase se efutu a ye de ma ye ma no, efutu a de ma ye namfofo no, efutu a de ma ye busuafo no, eye adwuma. Okenkan Proverbs ose kire abofra no ekwan no nea eye na onfa so onyi a wanyira. E wo se wutumi e de hye akwala ni mu, you have to imbibe in the child the spirit of patriotism, the spirit of selflessness. But yeah, the selfishness spirit and a shenkola animu. And into ye by futu ne a ba ye beto ye nanamo ye no amotra ye kuma mo ba no mu buo ni say ye kase e woman ne e woyen ense. Ni ordinary de benkum eje e de ye kase me wo ye nkase ye wo enti ye the sas spirit of selfishness no enti always we are seeking our own parochial interest, because that is the counsels we have been given. But ye can try and say, let's build a nation for the generations yet to come. Yemfan say etrim say nyankopon ye wadom na se wunya position bi a you are there occupying that position for your people, therefore they should be able to enjoy. Ye ya hare de da bi I was say we yo hu yie
near bubu bed the amount set near potoman fiano unchirisu a boom. You see the corrupt a futu any abebua edeti or manimu. A radio huni a mobo. Now the no some for my nano paying so. Idia me just so obo ba ofuri amanfo nyankopon ya adomo na ode yen kwachen ne wa ama wo chena ye besan baba betoa so e de amawo hyene nso maache eno ne dwumadie ne din ba bia ya dure wadaroma mesre osorosoro hini nyankopon se onhuye mmobọ na yen koso anye ya famu de na ono so no momoa yen ye wo gidie se onu nyame a ode ya hye ne mo papa ase na ode ye bewie emu odin de but e yire so kire so se den a oye je nyankopon obanyankopon no nkronkro nyankopon onwu yen animu ase nti dabia no ye betena baabi a ye beti afutu papa na ye de abobra Kristo asumdwe nka ho na adom no so mfa ma sports upnest omu wi a ye san toa so enyi fidie ni mfiri ha ye woni ama bebre no ade ma ho ye nkonko fast sports ni mreo. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Adeshimamba Ghana mamba yema munyina kwa basurunku biwe Embra Ahenkan 93.3 so yatenase agude munsem na no pay yedi Asia wi midin ede Joshua Kwabena ejenim Yosef Ajiri obetene kafe wo brempon opokuware Raymond Asheteurat na fe Beni to Mawuli yenyina ena yakan ti abom se na bakomendo dwumade no eba besumo ene anopay bayemfa asida ema Jubilee Hospital dandan nyane me kachiro se oyade na baby papa age ayaresa ye dia enwa ene eye Jubilee Hospital yare bia attitude bia nsemu ayedin na person beda na doctors na nurse for ejina 24/7 ehwewa oba akonya no so elho edemam ebia won so no lab na person ye obesa check o blood group na fabusu na nyina blood type amo join ya obepiem ye laboratory kesi a ibetimi edi aboa doctor tro edroma sekona koto na fasa ho yare ye pharmacy kesi a edura opoto no mbia no wonya enso ato na foda kwasa ho yare na bibia akofan edi amam antenatal care ho edma ema omafo afro na fe postnatal care onso de ma omawo awie no akora ni wait na dudua mu no senesi tie ni nso num mu no senesi tie bepiem a ibema nchekire na bibia nso akoye edi amam afa theater enso eho surgery bi na person ye anaso operation na person ya bepiem Jubilee Hospital ye bebo sa ekwan ni so afa bia maternity inso person ye bi wa fa afro person midwives edanda ma waduru komenta bosom no beso no obawo afa ho afa oba obepiem a ibetimi aboa afa bia nso scan na person otwa bepiem ewe yakache yare bi ache usuro ofele ade bi chiri wadwen so bedu nkomo edi achiri onua ye kanso ni to one mouth be down ma omehwe to asentem paso edi amount woni na ohwe ade a unhu ye ade be ma unhu ewochira unhu wanhwe entu asentem ochina bi no do ha kese pa na bebre obepiem na fe eye clinic anfiri asemu ma no ye mfa se woni yare nyina enso emfa ema diabetes any hypertension for no so no fe no pa bia no nchekire enso ekoso edi ma afa nei no wo fie obedi papa atodi aduane a na esapomdin ma bepiem na afie kantine mo de papa na todi na bibia so enkofan elfa ema obono kit insurance so dia ye beje na ya hwoye say national health insurance and say private health insurance no ye beje odan baburo dia so amanta business so honum enewo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645. Yes, samna se enano pay enfamo yensha se enfefi blasters asoye ni eni komo enfamo nano pay dia Andra coach efani Chriswiti na fe Joseph Pinto ekoshia nsem trofo ewo Accra Sports Stadium conference room na esen komo twetwe no ekoso ma esen komo twetwe bibiri na ena ekọ akiri na brand efani Joseph Pinto nsem kakra di jaye na nsem ade tu eni no say ena esitie o se blasters players ne de Chriswiti ato nsa de from no obia capable so betumi agye na so asia kan ewo eye blasters asoye no hwe players na wo kaka ene niema ekoso de ase a game against Madagascar no obia betumi agina masia kan enso ede aboa enkonkoti ensama Joseph Pinto ede ejae. I think every player who is invited here is really motivated for this clash between Madagascar. Yeah, as you can see, we still have the belief.
the belief is still there, the teamwork, the commitment and everything. So even though they had a little bit ups and downs in their club, that doesn't really affect them in their national team. And with their mentality, they are really ready for it. And we always talk about it. And their full focus is on the game. And the pass is the pass, and they are always focusing on the game, which is against Madagascar. So I think every player who is invited here is really ready to give it all for their fans and for Ghanaians. We and some Blasters player branch for Joseph Pinto. 18 June and African Cup of Nations qualifies no Airbus winning preparation yada kopiemu Ivory Coast na for nchuma African Cup of Nations a better form no yetimi enso e de ahia so na game way Airbus Mahama Sina na municipal stadium ne no Antananarivo Madagascar capital ni mu no Madagascar and Ghana na the Albany and no match day 5 of the air qualifies no na Sene City Ghana in Central African Republic Angola and Madagascar in a group mu na so do chima 4 games ya bon Ghana you 8 points you win mienu ya draw mienu na so top table no Central African Republic etosu mienu or 7 points afi Angola etosu miensa inde no ono so all 5 Madagascar Ghana ne airborne kusiada no otwatwa ono so all 1 point. Head coach Adwuma Black Stars of Ghana Christopher George Hilton enso akasakakra for Black Stars team no ochirema na se camp a good pa na concentration nyina no e ne game on bobo no so se ne nkurumdie enso ebetimi aba na bibia nso akoye edamom osi place watun sada from nyina no o my ready so mbetimi represent Ghana na fe nkurumdie aba na place nde omunim omogidie se game edomonimi qualification game enso Adwuma Black Stars of Ghana coach Christopher George Hilton. The morale is good, they arrive, they're good to see each other, but it then becomes the concentrated work of a football match and winning a football match. So I've always found the players responsible, always found the players dedicated to the training that they do, and of course desperate to represent the Black Stars and to win a game. And we know, of course, the next game for us is an important one that would see us gain qualification. We Christopher Hilton na no sin na ochirem say players no ono de on kan bibia mfa nkyere ho cause omunim niaye a stake omunim say game way say Ghana etimi bo na say di nkunim kwasiada na say osime Afcon no yenya qualifier anisa into say ne no on kan bibia nkyere players tankasa no omunim hot at stake omunim challenger edomonim also there responsibility say ne no obe group a team together na for hwema tactics na for no chema encouragement no and spirit no so no etimi akoso Black Stars team. Christopher Hilton To be honest with you, there's a part of me that doesn't have to tell them. They know what they're here for. They know what the challenge is. They know that at the end of this challenge is AFCON 2024. This is the goal. So that's the starting position. My responsibility is just to reaffirm that with them, to get them together as a group, to determine the tactics, to determine the team, and to encourage the spirit that I always see there. We head coach Adwuma Black Stars of Ghana Christopher William George Hilton Nkomoni. Yenda ni enremu awamba football kan konkodi nkomanda no pay enso enfenja odwumade ni so enkopiemu Berry Ladies asoye na no ana se kopiemu ona ono ana boboku no eye dia mamia ye fede gifty aware aboaje ade nsem kakra dia ja waso kopiemu asa pa fa ne kete okreku obafa adwuma dia adwuma no hwa eso wayade ye papa ade aboa emba football no fisi emba football enkan no eso kopiemu a sponsorship kwa ho den enso Adwuma sisi emprem no kasa de amo sponsors ema sedema ekoyi e de emom yenko enkotie ensama esamamia Berry Ladies boboku no ene dia gift owara aboaje e de ejaye. Me being an owner of women's football, first of all, the administration is done marvelously well when it comes to that. So at least it starts from, say, my or ESCO member, which happens to be Habibata Fortson, and I think they've done a lot of goodies for us. For the first time in my Premier League, in a boy, who built TV so, and I mean, for me, the ball has to test, so the has to have I mean, a lot of matches to be played on it, and in terms of sponsorship, a title sponsor, our name. And we've been able to do more trainings for from CEOs to social media people. We are no football administration channel, and I also at me with a lot of the catch them young, which has brought young ladies into
ref and the under 13. That's a in the course. Then we've been able to resurrect it again. And yet, team under 15. Now the first time I hear Wafu to be played in Ghana. We some very ladies, Mamia, or no Bobokuno, and they are gifty or Abuaje, and they are Africa U23 Cup of Nations no and also Shasia Ness this month yamu and as games no so Ebaso Morocco 24th of June nafe akowe 8th of July Ghana yansu ye jemubi na Ghana yani DR Congo yani Guinea nafe host nation Morocco in our group mo your first game no is against Congo and 25th of June 3 p.m. and as game no Ebaso second game against host nation and Morocco and 27th of June and also 8 o'clock and you may and as game about third game no and so against Guinea and then 30th of June 8 o'clock and as game about so we am a William Kate or a chief director and my Ministry of Youth and Sports or also promise boys in say no Ghana for nyina etomachi afa Ministry of Youth and Sports no so no omotomachi so mon kopie Morocco na for mkofa cap no emepiem e Ghana. Remember, you are carrying the hearts of about 30 million people to Morocco. The 30 million people will be glued to TV watching you and thinking that you should have everything for us. And so you must go thinking that the cup is for us. If we are from Ghana, we are always thinking that as for football in Africa, we are the best. Some time back, there was an interview to Lothar Matthäus of Germany. And they were going to play a final match with Brazil. And they asked him, how do you see the Brazil team? He said, they are very good. But what I know is that we are from Germany. Do you understand? It means that from Germany, he knows that they don't give up. We should go into the game with confidence and with the thinking that we are the best team on the continent of Africa. Inti we and so kakra na yes papa ni dia di William Kate chief director and so edema Ministry of Youth and Sports or the ejaye yeremu media man ndi nkomo so Africa nyakopon Adwuma na se ye Africa na se so ekokogina Ghana nemu na Africa Champions League no media man akoginamu ene ali numu na ade e akwakobo ni ne no ene se head coach edema media bobokoi papa e fan coach Evans Adote or the same kakra de atudwa o say ali ni samates ne very samates teams ahudo ya obekopiemu ewo Africa omoja wo mena no esenya de yehu biasa na ono media man so hwe no squad no na se hwe place ekuta na okokogina mu no chi obi obetumi enso Adwuma atom level na manema akoyi papa enso Adwuma no yekotie ensema coach fan Evans Adote ajaye. Why not? Obi a bibi no fee on Obi Sube bibi. Entry ba say Obi aye bibi a no so mean to me. That is my faith no. Ya nipa ya no so make me aye. And na yes e bia me hu say bia Pep Guardiola ni ntino e no anu no. Nipa say me ya ni ya. E bia nim dia na I want so as time goes on as we move forward no. I want so experience and also pija o. The make an say who bia ni bibi and then the hold there means through and I say bia say no ko Africa na team we are those big names in that who coach in the game plan and who and who players the player amount and any coaching look into the say we are we some say head coach and media boku no pa fan Evans Adote erejai Francis Andy Kumi also a player Edma Achimda Kotokuri as Boboko no na Abranti ohwe bia ne no or starting bo fiba ya dia na say Unistar Soccer Academy ka so ampatem no baby na bakakwa no na say otimi starting football fee ye bepiem a enso Kumasi metema asande golokomu ebobo game kakra enso Edom kopiem obechim afei do ni chima the last team awabo die Boboko andin ede Achimda Kotokuri na ebisa nsa afei na say ubegiem si akande Kotokuri go sunde ubo dodo na nanso ufi kotoka be piem Kotokuri no na se na nyoma esitie Edema Francis Andy Kumi me mbunu ha bo jaje dia mabo kotoko mabo bichiri sisia ase me fuma na me ko no ma njene ho sada but I said to myself say wherever I say for me playing time dia I'll prove to the world say Andy Kumi is Andy Kumi e ba na dia na me confidence me say me baba bo na Kotokuri as if you so that me can be some time ago say me bo na Kotokuri as if you that would be my biggest achievement. It was unfortunate and
we nkoma odi ejai na sanso bisa ne say ube piem Kotokurias no 12 goals 2 assists na fe man of the match no so no utimi agimu mienu na ube piem Kotokurias no ugiri yese ne no inclusion bay ede be na adoption na odaka Kotokurias boboko no also no be piem Kotokurias de eboaye ama strikers a obo Kotokurias no on pedo amhom ne so ama bibia so etimi koye erma Kotokurias. Now we are happy. We don't need to woman to run. Not quality no. But players say one time just you know you competition. Me as a me my home so. The first week I'm buy no. Do na me home for me. Now say my area be how many identity. Saying it's a me with phone but second week now. Then the whole start to say okay. So at that moment one who say no. I say the deal woman. If you want na me no me go position in now. Be the man who so say I go say you guy who are the GA man in here. And I think I'm not proud of it, but I am proud to say let's come to see I say me and the mama Ukraine other players and so on of course because when we say hey people will air force here and yes you and the ma let me the kind I want to say you bet to at the amat Kutukuya. Enti way Francis and the Kumi nem come on so ade agyan eni Yanko ya asida kese confirm ya upon expert ventures o ya driver o ya car owner na ene no Opel car ho spare part atodia uremu ya upon expert ventures your battery your spring your alternator radiator afi front bumper afi bonnet ties na opa toy bi ho shock absorbers so benye bi ato afi azle sending air front azle and as back azle so bebe na enso ebuso o ya kache wiper blade dashboard afi door handles afi tail and afi headlight nyina no be piem ya upon expert ventures na so benye bi no ato ani bo so form na bibia so akoye ama then na me kacho semen seska enko akra aboso kan anase dakoma anase ndi no kopiem okumase adabi na emom faskan bi ka ho na beto nyama bebre na enso ya upon expert ventures na bibia so enkoye emfa ema EPL horma na so dan baburu dia so honum na obohu ye ne ono kofo block factory no na ebo enhwanim achim so do kwan so de coupon honma ne wo frayen 024 376 2324 024 376 2324 and 024 615 7706 now near abonkomo yes samna simfimfi asana bobo kodimo ne ndi nkomo enda no pe emfamado kopiemu asana report efimo as eba say we don ko bi pa and so mo branch fan Nicholas Pepe omza branch no owo asana na ohwe sika no ko fa ne ba ye omde na kolon akwa na so ne ma chere nkoye emfama branch no omni plus bia edman next season tibe dia wa ohia branch no be fa no kwai na fe emfa hoto emfamra asana bobo no Inter Milan our defender be or fullback Indian the Denzel Dumfries yan here UEFA Champions League final no e won say branch ne performance de ekwa anim pa ye na ne eba no say Manchester United say branch no omohwe ne ball na ogbona na say omu ehia no omkoto no be PM United na say ne no City omu de ebo ni branch better perform ye pa enso edama United bobo no na enso Denzel Dumfries ababonta be ka say sisia de ono de otna Italy onye na dwen so be free bobo ko Inter Milan mo akopiem o club bia mu Manchester United aso wa na report formo Eban Samaramo e Brentford bobo na goalkeeper ya fan David Raya Branton no omo no adi nkomasi esia de eye akamia esa Branton be pemo e Manchester United enso Tottenham na etata mo a omo so mi hia Branton fe no eye David Raya service so be kopiem e Tottenham bobo no Thomas Tuchel enso coach Adema Bayern Munich bobo no na obeka ya mrebe betwemu obeka say ohia Branton ne Declan Rice na Branton no ukopiem West Ham om the 100 million pounds na atono so buy for say Tomato Hill 100 million pounds in there ya no ya ntisa aska ne fan koto player ntimi no ka say there buy om ya out Abrantia ne Declan Rice no reporter ba ne say omunya san eno no aboma Arsenal for malidi say na Abrantia ndim Declan Rice no omusa ebeka no yenremu ewa Abrantia fan Marcus Rashford aso dia na say report for mo e ba ne say o say Manchester City for na no odumi enhwe mo ohun so mo Germany omo di party ni sana na say Abrantia no katana ni gusu kura na ni anya de ekom de na so ni place mo fi England ne de abasbo de kase pa enko emfamom okay enti Leo Andre Messi orenso aye player yadima ayebobo kwandin ede eye Argentina na fe Inter Miami na beto dwane se ose ono de na se ade a oda anya ne dadwen so bobo o 2026 na se World Cup eba so mo 2026 World Cup ne de na se on
menda enjun ko mebo na se membo osi ondwen ho bio osi afedi ade ba ko so on san dwen ho so be wini Ballon d'Or osi we nyina na waje nti sa football mu de bibia nya ne dadwen bio we aye Leo Messi uremu ewo England asesia ayade mpelifo abie sama transfer ne se kunkuro eni tie fie ne kure de etake minja mu na ade no Manchester United teams awodo no ebetimi akwa bi ede aba na se kupim a ese ebe ko ende ewo 11 pm ewo September 1st ene se dwumade ni na enso ba kwesi nti utobia na se yatum na se wantumi atobi su dia ene se 11 pm ewo September 1st no na se de transfer window no enso edisi Lukaku enso player edma boboku andin ede Chelsea okobo loan ewo Inter na betodwa ne se abrante no Chelsea for se nkombe hia no so abrante se me mba Chelsea bio maba Chelsea be se me san still na me nso Inter hwa me nda mani chemu Chelsea bio na betodwa ne se El Hilal timi ewo Saudi Arabia se abrante no 21 million pounds de gu punso man free beje na for mbadwane boboku an El Hilal no be sia kan ewo Saudi Pro League no emu Yemfensi na captain in the morning wo bobo fori amanfo entwaso latest awodo nya na wiahia yen na afi yemfa ni na enso enjamidin ade Joshua Cup na ejenim Yosef Fajiri otene nko brempon poku a Raymond aseteru atene Benito Mauli yedisi na afi captain in the morning wo bobo fori amanfo over to you. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM.
Can come and see when in Bibia. I'm calling you here for who? About your mamma, Sami sign and Mawakwaba, and Fa Emra show so marching, and only Jimedi damages so or Boba or Furi Amanfo. Yeah, that's where Sinkunya Cassian so for God encountering. Yes, some of my Ghana and Ikutukumai. And command doors from Medofo. I feel now you feeling that to have more. Okay, Chiriwati. A very good morning going out to you. Adwuma Roberta Mrs. OK FM. Or say matching team Ahenkan. Happy midweek. Eastern morning voice made us say. Na Ubisa say in komo ben na wudi. Deep one there. Yeah, that's Sibebre. Yeah, the Asadari Mother Sports Team, Joshua Kwabene Janine, on any deputy, yeah, twaso, one producer Ben Mawuli, and we on Besamba, Tiana Weti. Switching to the brighter side of life, join the company of well wishers, wishing those celebrating their birthday today. Well, let me start with this one. Minister Albert, I'll say happy birthday to you, the boy, Ewo Achim Abo, the boy. I learned it's your birthday today, so a glorious happy birthday going out to you, the boy, inside Achim Abo. Albert ese onyankopon hirawo oma won kwatenten afei na dom nso no so emfa ema Minister Albert the message you dey ma the boy owo achim abowabo eno no and this one also from Kobe K. I'll say happy birthday to Jeffrey, aka Biggie. Ochre Adie Ewo Elite School Complex. Oda Jeffrey, aka Biggie. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. From Kobe K. Or they call the amount. Jeffrey Biggie. I don't know. Watch that there were Elite School Complex. School ni there. Elite. Oh. Kaya sem pa bobo no. Oh kaya sem. Ye di net you. Odi eti ensem no. So what you say? A very good morning from my mother self going out to you. Big Sam phones. Big Sam and pay my salute to. We know Jimmy. It's me tia we. That and some keka. I'm all bit town be keke or tan keke because of some keka. Usubanye, what's an Americano? Oko who be anymore. This is Subay. Uncle you here. Uncle can dance what he in class of Noka. I brought you in Crawford, I brought you into video.
obetimi aka ho asem nyina akire wo konkonsan ni dodo jai moa make kama adwen akire wo etia na yebre Dabio konkonsa Ghana adisi Oba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Yeba abo antuma edebie no de atwa no fum konkonsa kotire betire ankoni huriye jai sibanye tawu etia na yebre Pabo ka ma sama no pay mame ye di ni entie Ghana adisi Oba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Oh my goodness. So what in you know? What in museum kakra? Ebreni ho. Echire yi ye beka ho asem ye. Me ba cho da chinti obra kwenti afutu ni adesun ewo mu. Ye mfa nto asom fama. Maka chiro se bosumi we nyina ye yesi ho no mo a ye de edi nkoma afa ya pomuden ho. Dia ye pesi ye ti ase nyina ne se apomuden ene fapemo a eboa yen ama ye ni suade hunu abraboi mu atimi abam eni ti se wapomuden enya emfa ho ene da ye so awo mepese mi sidan sei mepese mi tukwan sei mepese mi ye sei mepese mi ye sei ubetimi awo sa ideas ni nyina ubetimi asan awo visions ni nyina but the thing is wapomuden ene fapemo no enti na bosumi wei yesi ibidi apomudin ho enkomo na wodachi nti ene aye ne saa anopa yin so wodachi nti dia ye ba besua eho ade kakra eye starvation and its effects amen fa brofo ni biem ka ehwe form starvation and its effects
obi si wo kire kom ma minya botanim chiriti mu nkyira wo ye wo akom kire ne mpaibɔ eno ne ye fasting se o ye fasting nti ye wo fasting and praying e wo ho enti se o fast ena wo bɔ mpae de a eno nko but eno kra no science for ne be ka kire wo se e fall under starvation. Enti se ka se starvation no so de be ne pese ye kire se obi a na dwenwa sori anopa yi onidi obekire ne yam kom saa o kan o se me mani nti madam o mani nti na wu a o manu a o munti wo kire kom no hwa na be hwewom obetimi a kire kom saa o sisika ni ho we wo yare a obenya sika hwe wo ho yare o enti se obi kire kom okoka wo se aduane ni ho eno ene ye frɛ no potokasa mu se starvation wa hye da bo tirim pa se me kire me yam kom kodidi no otwetwe ne ho kodidi no otwetwe ne ho ubewu tro bi ama na ti ha ɛho nsunsuanso o ɛno na magbo mu amane kakra de ama wo no enkuntabu ɛkyerɛ sɛ enipa bebre no a ɛna saa starvation ya ka ho asɛmi wo mo ye efitia no pa yi sei ye abetena ha no mu yi mesɔre akonwen so agye sɛ 10 sɛ manidi amfiri me fie ana me ba na anye breakfast bi amfa ama metemeto so akɔpem 10 nti ye no mu nyina saa starvation ye fall under saa ayi no ye nyina ye fall victim ya kire yam kom ye nidi wensu ye kasa adwuma enti na kusi dia ye ya anu akɔpɛ ayi no saa gobe no ɔsoa ne se vim mia nani pim to betena microphone hachi a ɛyɛ vim yazo zade azie aha enti sa wo kire wo yam kom ha dwen pa na ne tie nie ɔse yɛn kan kire wo sɛ mo a mo kire mo yam kom no ɛho nsunsanso o enti ene yes starvation and its effect we need a negative effect and I don't think say starvation cry or positive effect wo ho science for no de ombenya positive effect see ya it will help the end oboa didi na omo kire say obi a otai kire ne yam kom no say yare pani no nim no so nim yare pani no obi o kire ne yam kom bebre no onidi maami bi a menim no a na ye ne te krum maami ba kire ne yam kom sa ubehunu bi ne duawa ne hye na no wa wi duawa na wi onidi osmedi anopa sa no ya na me yafunu ni ntimi aduane na me se hwe wan ka kire wo anopa sa bri ya me no ka se ko hwe obi abu afuni ewo konkonte ho me no ka se obi wa ko animu a banku a wache ani sumu hwema nkwan ne fa ne tirimu no enye duane ketwa wo de tena ho ye me de anopa ne ntimi ni die nti anopa no untumi ni di kra no anomu nsuo anopa no untumi aduane kra no ankrofo breakfast yi pebi ne di me maame baako ono ni breakfast eye fufuo nti anopa no beti kwe enye obi a no oboro no wo pimbia wi ansa na wate asi ahasuo nim enti adidie emfed ni agro wate ase adidie me se dan me emfed ni agro obi a ota kire ne yamkom me pa cho mapa wa ne ebo no nyarewa ahodo a etai eba saafo ne so me mfa pani ne mansa me de pani no to akiri na fe akiri me de ono awura mu enie wo sa nipa no eya na de bia umpom bom se ehunhun bom se waye mre kakra bia na wo yare kakra bia yare bia etwamu a ebekra wo saafo ne efro mu twamu atabon no yare bia kowu a ebekra won adwa se akonchere to de bia na wo nhye da se wo kire yam komu ene no kra ebi asma betena ha yi
meti ha yi minya fufu anka mehwe pa ba we ni di nti etore on kra do se economy no o da bi adwo unya gari kura obepem nyankopon hwe wo so ma woni di o ma de nche wadwo nti economy ne de no ntumi nye excuse so I say obu ho no a wo se odidi te se 4 no a ebe wo ne ho a gise anwumre fa hwe ka ho adwa se wunye sika wudididi na obekire wo yem kom akopɛ yare kɛse ama ho eno nso wunya sika mfa nhwɛ na beku a fa ehwa ka ho so ni mahwa wura fie ni mu a wo hyɛ dade nkomo aduane no ni ntu ase because wu sisi obeba besu edi se wuni sika wudididi a nkyere ho yem kom fa ehwa ka ho miya wani na fa ehwa ka ho because wo kyere yem kom a ema umpom hunhun woyɛ mmerɛ yare bia etwam a etimi to hyɛ wo so udompe ema udompe no nsum yɛ mmerɛ afei already no ankasa already a skin no yare fucking yare basabasa bia etimi ba begu already no ho afei wo internal organs obre bo wasa ne saa nioma no yare etimi to hye so emo waso ye hye nti anopai de yesre wo no na we na me bisa Dr. Adamensa say nti se me kyerem yem komo a etimi ma menya diabetes ene akoma yare a na no se an sa wo kyerem yem komo a etimi ma wunya diabetes ene akoma yare but no a long term scale na je say no o ye ne bebre o ye toa so a kyire yi na wunya e ban so a etimi ne wo tena wa hwe ya de obekɔ wuom afi pani pa no a wuom no ye de ba de osa o kyire yem komo a pani pa e wuom ne ye osa na osa no ye mu ahoro a kyire yi ye nsaka doka ne bebo mu nkomo no akirikiri mu akire yen ye oba ko bi wo ho no mo ekye no am wani anye den ye koye operation twitwa won so no kasisi ani eno ano no nti wo betena ho ama yare ya beto ahye so ansa afei se wo ti ase se nyarewa horo bibre no eya na nye bronsam pieko eya na ekofa de ba nti fiti juoda no a ye hya ase a ye ka ya pomudin wo hwe yare no ne de ba efa dodo no aye yen abrabo aye bo ene kofa yare no e de bre yen nti duru ba bia ya munya abayifo abronsamfo no mo nwe mo ho kakra wate na wo ankasa so check o diet balance diet no nenya pomuden na fatu abrabo ne so anopa ni e de bre wo no akom kire bone se obi se me de me kire me yam kom minidi aduane ni ho se de adwo ekan oni sika nti wo kire ne yam kom me se oni sika bo aniwu asenduam na fa ehwa eka ho entisa ubenya yare ama wanhwe yi a sika no a wunya bi mfa nto aduane no wanhwe ya no wanya bi amfa nsan ho yare na atwo ase popra do kɔ asamado anopa yi mafutu nsɛm a mede baaye no wo da chinti eyo bra kwantuo afutuo ene adesua egwom me ka kyerɛ we ma family ewom wonso so fa wo de na yenya pomuden emfa nto ya bra boso anopa yi de enso so a de bre wo eno no wo da chinti esi the great oman here oye manager wo green pharmacy ewo achim odan estate Eugene onso so oye adwuma ewo Bank of Ghana okay onu ye commercial bank ma tuni post mu dodo oye adwuma wo commercial bank achim odan branch Bank of Ghana de ma two post mu kura dodo but ebebam enye sisi a yere ho ye adwuma kakra ewo commercial bank ho nenya experience ne more ansa na wako Bank of Ghana anopai moda chinti afutu nsɛm a mede bra yi mo fanya adwuma Kristo asumdie enka nyina ho na onomo mo ayen
Yanko father ubon krata mo so no so mfa ntoa so emfa mawo kwaku atena ase ene eye ne krada ena ote maame akua frakoma ni studios nti ene no ewo se memia mani na coachi no me ma no ye den enti sa bombo obeto ne ha ne no obekom papa afia so atena ase Miss Ghana wo fie ha enso so eno no watena ase omiemia ne phone ye de na to so mo Facebook no mo hu se wahye a wo seresere kakra onwunwune enche obeja mu kra na che se eno so ho ensem no kwaku apo moko de bokobo ene okra da se we didi nso ene de onya ne di kakra oh okay mate me anopano awmachina me ye ti ni na se ni ho didi ana eno de enya di ane mrefi awmachino ye ti kakra bi yes na mchikusia ne bread bi ana wo ani je no ho sa ne ma ne no na me boa na wo boa sesen me boa Mpe. O we je sa ne ma ne no ti ni nkosia ne sa ne ma ne nti dia ni we je ho no pawanya bia koko ana koko ni kosi na amukom ni bi no ne bread no so moton dia sa ambien no tell you na breakfast na bia ba me mpe na ni ji breakfast no ho but ono no mpe tea no tea dia ewe no frem sa e ba say your leptin wo ho nti enye chinchina say no milo no koko ni wo pe koko natural oh okay tea ni artificial na say milo no so sa no say natural aye koko koko ni natural mama okay afi apomo ko de so de wo ani je ho bana pe medi wache ana pe wadi wache oh okay na report to be about bontin hu ye ajiro yes ma no e newspaper no omo ye newspaper review no omo kikam sa nsem bebre omo boa sa omo boa mama ni mom ne di adro ye di aba mo di no mo boy o omo se ma no ye newspaper kwaku anti yi sa report no yes ma no ye no ye newspaper no omo ya da kirem oba no pa ne sa no we ye newspaper no so otia mu him ni tin sa no wa dey yes no wa wibi o say omo ye news and it's the same thing o wibi no oba sa no otia mu sa body team ko him ni ti report we ba bonten no I see but news for sa na tie enya no kre basa come the wa untumi enkan news so and that is odidi akwezi yemfa ifu pan sha yemfa nsanka ho ma ba ko de ono no ya obetina yo mfa jame
Sembe. Meka yo po ayehu. Excuse me. Eje hu ni papa. Omo minute so no. Da bi wa wibi. Nti wa kasa no na queues na ba. Some fancha me. Yet was so. Oh, radio so. Hey. Meka eje hu ni pakro. Eje hu ni pakro. Sports for na gas on very big dia na Matthias na news for there. I don't know person we good sports for. Sports for na sanction na to be optimi here. Hey. Boy. Enti you say you be say ya na attire na mo wi ana say ya piu. I'm say attire. Ebe ya de yan ka ho news for there say de ko ni ku. Ara news for nka ho. Sports for no mu di adro. But me nim say half for there ka ho dia ba. Akwa bia na akwa no owura washroom na kasa wo be ko ho bia wa kasa unko no bi ba to be pie no wabo edura wa ko di no de court kind sports edio ejuma na kasa no ejuma no aya na no oden omo de titiru serious sports for the serious comment so say na sitie and omudi so omudi aduro. I see obe ne dey enti na eno so any research e ba abonte na emwa pass kwaku of researchers wa ya yi enko na o de ne nko ho no de emwa Emma unyinye ntime we ni ma unyinche Emma unyinche ntime ni nhyada ndesa na aduro de no aduro no no yense o de bia no de enye eno de enye eno no enye no so no Emma unyinche yes oh yes and say ensa de o ton nsem ntintan enye fine o do bare nsa pa de nsa fa ye yi eno ka ye eno momi de hia ba ayi no ne de hia na me ayi na wo kan man ayi kro ayi na me kan affordable I'm so make affordable ayi o kan ayi fa ye ayi yes hey I don't so kunku nipa Ensane say nipa mi sha penyinu bia na so anyi na wo hoden am bi san na o secret ne sen a o se mempensa menti so bia obi aka se ade a wonni su control hu se eye nkukura na wo de sa na hu se o we de no ese ya ubejai but we no ekọ wo mu nim ne ekọ ye wo mu na mutimi no na mayam anim bibibi still na mo no so obi onom nse bia hwe ne techrema unse ne techrema ne noa na no so popo ne techrema ne noa mo kika bi nka ho na ne na ase taata ba uhunu no so wo ye fe ba wona mo kwan so a wu ba no ahrodo ndia katiri nwini dia na asem na ye kese nti ensa de utomu ntintan a ene sew appetition eno de nya azo bitumi de gallon baako 2 days esa ni ba ga info na konom gallon baako 2 days esa ti moma atiefu ntie de ye kan ye ye nka sensanye but se wo betomu ntintan ende enye yes obi wadum occasion bi no afa ba yes too much of everything e bad yes nti ebia na wo de ne nyensa ebia na wo de ne ye yi but ayi no kura nso ye ma ne boro so ayi so ka be na asem so ati ase se yare aba so ati ase emfa ho ne ayi a wo be yusu ayi a wo be nya ayi sa na asem ne tie nti e no bibia wo be ye bia be ya ma na boro so bia no so wo nsinso anso obone nti no aya na o transe an we chusu baako ana pay futu no na chusu de be boa wo ano pay me sra adwa Roberta say yes re no memo mu bi adin because as na no ye no meka mesre no ready dey na ye mu bi adin machine bi wanum see e money time o say baba listen it me man mu bi adin na ataya no ye dia ataya no ye dia ataya no nya no bebe fo na ye bo so mbeko no mu hwie bibi man say ye ti o ma de kro kopot kitwe bi no kopot o hwo mo no wa de mi aya mi hu so mo no buru wa na etesen buta bi no etesen a wonum bi da em say India herb
Hey, there you be fra box nje ya na ye frem me tested with about you do on market asa kikaduro emu hihye bi sanete. Oh, okay. Na no ebo. But I think say no mu be ye. Ataya esa. Enyon. Omo de si chiregum. Haban ya no mo. Nti Ataya FC or tro de aba. Or de betum sisi ya adwoa. Or tro de aba betum sisi. Or de betum sisi ya. You see, experience is the best teacher. Nti me no ka say madam na type. Ataya FC. Yes, ensa. Oh, Ataya na I think say no mu be ye. E be ye eno no ye hu aduro. Okay. Say enyon. Nti ade bi enyon so de ya na. Eboa kakra. Ataya madam watchre. Dinyo. Watchre wie. Ba nya watchre ba de mtimi nka. Dabi. Brother Sam kan mtimi ni o. Mtimi nka o. Enti ye beba ram na obi de kane mampani John Dramani Mahama nso court. Also on tia se opeso san be gina biem se ento ne so aba. So say emretia. Why? But mimi de me hunu ni se of I can crunchy e tin nka che nti opese bi e tin nka kakra. Opese e tin nka kakra. Na se wo hwe ye constitution no a. Article 66 na a kire mu. So I say me fa ne se ya fa wo se running mate na o boss edi no se ebia o boss entimi ani 4 years ne pepepe na ya didn't see so no ya didn't see so na also so take over o film na o take over even say ya didn't see so 7th January and ade chin 8 o film and I will take over and you were din 4 years pepepe de ama no so that is here but I no cry no so obi betimi a dispute say enya wo dia nti eno na constitution ka say u this 4 years ni nyina wie na o san be di ba ko ka ho a and I want to mean Kobium. Okay. So that's here. But we no obedi papa ne de I think in 2 years crowd. Because it's our time na money at for abano. Into I think it was 6 months or so. Ofimu June or say July. Into July, August, September, October, November, December. If I say 6 months. And on so be take over. Obidia. And what about the bako? Into still pay a constitution no I can't bako. But still but I think say it's all good. There was a corner omko chirichiri mu na yeti ase because Supreme Court okro no na omko chirichiri bi mu omhu say friend birth certificate timi nchire say we ye Ghana ni birth cert ai awana ega oh unti ye omo ruli aka ho asem a na no ye ya den nti was say we ye but was say unya Ghana card ka ho na Ghana card no birth certificate also and untumi nka say we Ghana ni using birth certificate say na Ghana card ba obeto birth cert nti almost so ruling on the buy si amra foforo da crow monte na Ghana card ne ba da ben ene na no na birth cert ba say ne da I munti wo mso ntumi nyusu birth cert nka say Ghana ni say ya wo wa ne do Ghana card akura we da ben nti ya si baby si na benya bi ataya no yes yensa wo ebo ene bia omo ataya no is alcoholic okay eboro ti say we ena Mahama ga so be mo you for ataya no o minindi ene bia omo types ebia omo different on say aban me ma hu so mo de si kire egu mu pen na minnim ade kure egu ubako na si kire sisi ho enyu enti we de madaroma obi owo experience oh okay o ma cheche mu nkire yen ataya ataya no te say wakeka lifting oh okay suboti ya yeye be no emu onyu akoho bi anim oh okay ko de si kire egu obi oba no babu bia wi no de afra ne yunu ni nti na ye si kire oh okay but ya ye de nti na mo nom wonu ma
as a boost to immune system. Oh, okay. Oh, okay. Yeah. There's really no one to know that our Columbus. COVID by you. You don't cry the cacadro name in Tiana. And yeah, I drive be a water. You know, on me. Says you on 1 year, the alcohol. Egumidia. On me. So boti by ya. Is here, yes, and yes, so bull alcohol. Oh, I'm when they watch you actually. Mincha batabi zongo foni na boys no. Wọ́n mú tumi no ma tire ma de achi wen. Na me menti ase na. Omo ma ne fe. Shi ni mu so a. Ete be ko no de bia no mo no. Adwa wo so. Adwa nim de tie. Obo mu nim de tie. Ataya no. Eno no. Onuma uyoki enfi frefriu. Kusi experience is the best. Oh yes. Na wanum bida. Manum bida. Sa onuma fi frefriu pa. Ena afi demo a wonum no na eyo mu adwuma. Eyo mu etumi ma oye strong wo bed so. Ene etumi ma osan. Bed bay. Oh yes. I said to me my strong wo bed so. Yes. Cause on say haban. Let just say ebua mema. Okay. Ebua mema yomu ema oye active emu wani ha ebia oye bibia esa mate say make us boys omu tumi mama de achi ibata bizongo boys omu tumi ma de achi men cause ma wani nku oni anti na mahama aka no. Yes ena ma mfifre san free. Oh okay. The boys why as the yapun but emro da bia emro sa ene won chichire enji ono so chichi mo de aba say da bi on chichi mo de aba na say eye haban so ati ase aha na ne tie ne se onomo a ubunya tulobosh so ati ase aha enti minim ataya kura ono enti na je se ayo bibio ubunya ebi omo frefrem sa because me de mehu so omo no bia no de sichire si omo nchen wo no sama ba ko biem ne se aha your boys no be we de ka wotena microphone no ho a oho na nka oma tinchiri mu no ataya ambaza ba ko biem ne se Mosinzongo na mihu saadie ni Mosinzongo we hefa Mosinzongo kumase oh okay kumase asem na meke Mosinzongo na mihu saadie ni boys ni bi ye ataya no no akoto wi edi afra okay otimi de wi fra o wi ano the milk edi awono wi ano the milk awono nti se wunim na okonu bi dia ene enye no ma ataya oh okay ebi ane de na wo kan ye de omudi nyama bi afra na pure ataya ne de eno de ye duro a boost your immune system no sa keke ma wona oya dingiri kagiri eboa mema ya no eboa ba bia na omo low sperm count no gini bibia how for no bebre no hey yeah that's an inch ebe pass mo mai eja fere Matias here oh okay yes ma dream da ade no botaye pa ne se ema wahoden mema no e boost your immune system ema yare bi meto nhye wo so so that's here na mum so pese u di nkra kakra dia so that's here na just why in mix yes na wo dia shatter ya no into obi ba ohunu se ya somasi na wo ye ho adwuma won za tire no into yi wanim shatter ya no oh okay ya nchire mu ni yi afede nchire mu my clear pa okay dey say that dia se mi hunu me koduru ba bi no mo no ma menum bi yes aya num bi na echen se yemfa cap kese nso numu nkete kwa na de no mu ye o mu ni kwekete adwie ede si e dia no popot so ye kete but we di agura asem we beto no ade akiti ba bia ya de yes enkrantie no kete no ataya ozi wako ye ho research on anti memo ataya benefits okay it regulates blood sugar and
cholesterol levels so to our no mataya dia wo no ma wo tede enyanyu we was up within mrefo no krade adwuma omo no mataya bu some ko hospital how many times a year on ko hospital ko yehwe ebia sahaba no eni o ma Germany padua no enti o sori koye but nchiremu no aba aha nchiremu ni se ataya ne de yaduro se de wo ka ne pepepe yi na emum eya nkrofo bi de niema kosumasume chire ena na me ka se so obi obenu ataya obebu na bi ono ade bibi afra ena o se ya ban ti se de wi aban fra no a unhu na kopot na esisu ose men try na mi men try hwe na brabo de no one experience eti me try hwe so try me man de ya mon try e manu mo ye be ye nie kusi de be ye nie se ehun nioma na omo tonton no unim be bia omo ton no kopot ketwa ne hwan no nti si ye be bo joint ni bi wa henkan ha ke be kama pa she onuma onim onuma nioma se die au eti wadaroma ma kon dokasa na okasa ebie wadwin ni amuri aka ho no you speak on point nti ye be bia ataya joint wa ha eti mo amunim ho aka de no mo mfa bi mra ye beto no problem na ye bia ataya joint wa ha ye be ka kreya no anya you fly be send this for be ataya bb program nti ye ataya sombo ye pe sa o mo kopot ketwa no ketwa na mo na o mo ton sa ade no mo disiso no ene caps ni be kwaji bia ba ha no pa bia obi ewura mu oba obema o oji bia nom dabi ye bo ye ho ban ye bo ho ban free day ye boost your immune system mo na mo hia you know abia maya no me dia dia me ya ebe boss ade no ba ebe ma na ye akoso aye stiff yenim ansunsan so boni dia no de o ye be ma ye experience for to message no because be me woni mo nyam no message ni ba ko aba aba nso woni mo nyam we ni audio ba mi ko tie mra ready ya na pay there ataya lessons boy yeah ataya Edina da so ataya enye Ghana no se no mo ye no am say India helps yes India fo be kuni o de ya try bi hwe me na minum bi da o de ya num bi ade anyo so de me anya nyu ti na mo de sugar gu no so mo de sugar no mo de ana obekoda mpanifuo nyina asisi ho ataya de vi ataya de message na ko tie we me amedia no de for personal consumption now my NTB David we dia o tibi enye nti emi amedia eye na attire no o ma chi won ma ti ase se ye wo proper attire I no de se de kusidi ho adanse ye se ne Mr Billy be kan ye no sa pepepe ne tie na mum se o pese wo frafra no na obi ho no ma so ano attire but wa boro ani sa no ma ha but attire ne botae pa de no ne se onomo a eye wo ho adwuma yes efiri wuti su kosi wo nan ase nti eno ne from the crowns of your head from the crowns of your head to the soles of your feet unya hoden e de ye wadwuma so ati ase we no de he ama me kwan do attire crowd do na me ko enem nyeska me ko kutobi sa enem ko kutobi enti o de ya di no gas so enye yes I estimate na wa de be no a kwame asante yes we no so wotie no be hunu no akoko alade onu so de na juba ma be hunu no oni ani onu me command o sa e command o but se come do se udidi a na we ni di sanity say e boost your immune system de e be mo adidi yes say adwuma na do koye no adwuma ne ehia aduane what time dey good come on attire good pa oh okay good ene ye bi joint ne bi wa ha uni ababi ni obi ota no attire di agropen ya no atunifo o de abusa no se de akwantu no nsem tie attire dey good de ubo inkrata emoboso afi entutu so du
Ya kenka ahenkan newspaper na wi. Afi de obon krata. Okay. Emo boso. The Chronicle. Anopa no twaba upon minute do nsia tire nyame nhiro no pai. The obon krata odra ba jaso na poso ene de ba ba sumu ene die kwan so. The Chronicle ena yi ne banner caption ode ba ne say o man pani na do dan kwaku for do say. Ya Father's Day no. Why? Father's Day no. Why ban what answer me? Oh yes. Father's Day no say yen no bi si ha. Why ban like bi aba ha. Wait, prostate and oh, atai now my atai on. Me Trozo wine for Trozo. Okay, our friend members. Trozo. Father's Day no. General manager. Yes, mo make arrangement for. Assembly is serious. Attire day and attire night. Attire evening. And attire morning. Attire night. Oh, you better attire night program will brief Falan Hotel. Some now cause attire night. Hey. You go good to us. Doom so. Also what they are there. I see doom so. Hey mama. I check BP no one matter. I was there several bottle water no. And I was there young woman go for best 17 bread. Now you good that time. Kwapi and wa boa. E ma de wa mo be no aduane. Aso we free dia mo. Papa for me no matter. BP. O me no matter ya ka ho. Hey. Papa for me no matter ya. Hey ya di o. Papa for me bre. Treatment awon papa for dey o. Enye fine kra. Enye fine. Next Mother's Day bia e be no attire si ha. Oba bia be no bi. Attire dey e ma dey empatire. Una hear mo? Yes. Won't was why? Ate. Ya dey hear pa. Na to say. Onu dey onye interested in taking it from him. Say record na Mahama Kritia to dum so no. On person be this record na finish him, which means on dum so ochikra. O man pani na do na e ka sa asemi. Na biem owura nchamaten na say wa partner private sector bi so be funding na infrastructure wodro wo matumi ahwe di unsa waso. Owura free yakoto former agric and food minister. Papa na yeso oko ho central. There's a polling station executives no. Woman na jina tum preko pe. So we are free yakoto onwa neko. Onwa no mope. The Chronicle na ebo sa amanie. Na dem di twato ne say, yesi entro ene propaganda emwa NDC amanyoko nipa wakasa no. Ni din na hyeda amma ne mumwoma kan to the Chronicle the bokratem. Efia na de ba ya nka obeka Bible quotation no. Me dey am in Bible quotation. The Chronicle some of the ba no pay. No. Daily graphic da obokrata no ena me de to asodi ama na daily graphic de nsama bapa. Ya twa ekwan huhu bi ato na kwan we no. Se wonyim pa na fa so wanhwa bepon. Esu tobre mu nso ene ensuo no agye kwan na boso. Ya Ghana ya bro, Ghana ya bra papa nti ya twa ekwan na to ase ya kire se Ghana akwan bi ayesebe akwanfo ya mpanifo pes so mo hwe na wonu yi akwan papa mayen na eyi free or how ene eka ne sen atorancha mahodro emu eno ya tro ne tafa de atoa na abusia Ghana card ya di dwa ya sumwo krom hase no ya tro de atoa se 10 million Ghana card wo mo kura Ghana card no ya sitin enka ho ti number no yemfa nto so bi eti eno ho asem eda ha oze almost sound that ofroba say Ghana card net I'm the Ghana card now. 10 million Ghana card holders without 10. It is also the thing. I was saying the it is am kura saying the okoje wuntu eska. Na ma say enyeska o man for any problem we bia me tueska age ade e bebo me ho ban e bebo me o. But time no. Why ade awie? Yes. No the Ghana card yen hwe de nkofo fam. Re-registration keke hwe de nkofo fam. 10 me kai me kwa me de me ko di la shooted 100 and something. Hey. Eno na e ba foforo ni ntia ba sisi akra lie bia ni ho. Sa. Okay. You see lie bia ni ho. Eno ane so koya na ma generate o 10 number ama.
eti Ghana card bebebe no 10 million opepem du yesete nka ho eno ho asem ya twere ede atoa na Speaker of Parliament Agban Sumana Kingsford Bagben wada hanomo eno wo kyere se Ghana say no ya constitution amamra no ene democracy ebewura mu no e wo say ye kura mu papa twetwe na eno so ye kura mu no eboa yempa asian wo rach has bisu galam say hun sam de afore for the papa ya che yes one na ye general secretary Kradema Inter Ministerial Committee on Illegal Mining papa ya yinu kura ho na firi amamwe mu na say Office of the Special Prosecutor ora kisi ajaben say o de tabno to ne so chinchina atwan o supina no ombra no musa na sem to I wanted sisi aye ka say na wanted ni muasa na wanted ne baba ne say papa lawyer Charles Bisiu lawyer no o se chinchina atwan on ma Charles Bisiu emma yembusa na no ansem na special prosecutor to na no nti say no special prosecutor so akọ court akọ pe emra ya emra na wakọ tam no eno ye wanted it is papa yi yesi ye hia no papa nti wa wo behunu Charles Bisiu kra timi to che no etwe ne twere de ekọ Office of the Special Prosecutor asoye na so yaso wo ya dodge invitation na so oboa oya den oja ne hyewa obeba eno ho asem ya kruche di atoa we aye daily graphic truth and accuracy every day Ghanaian Times GT the Bokra Temunsem anam de twaso yesi ECG Electricity Company of Ghana dia backup e won kran na esenka omo ya to se baha nanso nanado dangwa gufo ado adaroma wama sese baabi a wom nya nyina ma hodin free e won kran no sisi asan gina na naso pene esan say $40 million electricity BSP eno no ebe tumi aboa 161 kV na do akohwa manaba so dwan wo ma bia no ai humfoni asu ewanum se ntire de nkrama ntem de dumso dabi lighting be gina so pene ti se de agba tire no Ghanaian Times de Bokra Temunsem eno no ma mi fi na do so na menko Parliament Speaker of Parliament Uraban Bagben say ewudie bi koso ewo botiano na sa wudie na koso botiano no emraship de fie be frasi aye nhwemu na enta nkosi busumi wejun busumi na wiye no na enya no aba wo mu hwe no se enwie mantwe nwunu na report aba efa saa ewudie no ho na we your health alert na se apumdin kaibo ene se yesi endu ewo raba mu no eha emema yo eha omo pa Dr. Afoku ena ekasa asemi Owura Bisiu awai wanted no krati nso de ho asem aba eye Ghanaian Times anope The Daily Dispatch the Obokrata no de nsem aba pa Ghana man pani His Excellency Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo kira ono na bedi e kire Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia ene soafo a wo hwe enam hoden nsem so sweet na po waso omumi ansa de so mu bedi Mahamadum so na chi dabi omudi o masade enso me manka ne na agina so 24/7 edi dum so de ye ka ya Mahamadia omudi omu gina ho ma han enti aho asem ya tworo de ato hanom se Mahama na bola has na che so na ye dum so no na abusia new CJ ya pa no fofra ya waso akofra mu asoi Mame Chief Justice Araba Esa Batokonu obeshama tentre ne nsam afa ne ntoma papa fra na wose wo ba be sachira ajajefo dwumadie mu wo be sacha no de abefo be wurawuram computer be wurawuram e ma tanie nso akonanim wa wo Ghana ha na asia no wanso Samuel Abu Jenapo yeso afa wo hwe ensase ne obo ade ne paso wada ha se se Ghana ye Philippa Yes, South Africa na kane na nka wo pe ebibrem ha se ya wo gold pa yes ka South Africa se baton no e ba bedi ye ho se yes Ghana ha se ye lidi papa gold de wo bi gold empempra de nyankopon ndi abro
ene kosi sen obi program enti ase wa mo ba be shop papa ema sa position na be di enchan ya yesi gold ye na bibrem ha say ye produce gold Africa henyina gold no afane ntuma papa fra ne ye gina ya na so peme ne akoso produce gold na abwa yen eno wasam ya tro de had de ato no wasam abugina pomfoni afia ho wey the Daily Dispatch the Obokrata no the me bakoso the New Crusading Guide the Obokrata na ebusia asen not by election na ebaba so enimu sem say akwama national executives na dom ho agim NPP no na say amika say onipa wakwakopie mu asen not NPP national chairman owura intim owura Steven intim on akoko na onim before that enra chairman wuntumi asen not ebusan de tie de chairman wuntumi ne asen not amam for ye Sini amuso osurunie meka so osurunie amuso chance ye osurunie Yamianim ni kwenye mi hu enoma bi se ya na una ya okase Ghana be yi o say ya okase Ghana be yi enkakanka kra oboba adai say nyina ntimi enwen se de wo dwen try say nti me hu se ebia ye be yi na be de no o kama na ye enipa no ohu ebinom ye corporate ye obu ho no mo ye corporate on say omo ye de omo na show mo nsa no ade omo ye no a higher intimenfo no omo nsesa mfiri hu enti no emma ya rehemu se bia ebekoye anan koyi emma ya rehemu se dia oye intia da bi o uze dia oye yon mimi huru ni se ebetimi ay one of form campaign strategy campaign yes campaign and the more aware osunie chance nie osunie sink into the minds of the people okoto bano a okope osunie chance nie strategy pa it's a campaign strategy yes but areho she said the only mama for diagro she said the what get mama for don't they have conscience they do maybe mama won koye sa de we is what I say but obi mama be ye unya ye nyina pepepe obu on so we no osuru ni ye nyina be ka bomu aye but e bre no so no ni ba bi obeto afa enti no me ni problem o ade enti na said ye omutumi ben omoni omudi agro se enti ade omu ye se bia ba critical e bia say mo sa moment we no o ka bibia se bia mpu bi ish school dan bi nye omuni blackboard obeya ma nti yanjiji skakra amami fo so de moni agene se de oni omudi agro no wom de adwumu fan ne ti strategy om de gitumi no wom obi ba strategy a yen fancy form mo anya contribution mo no na oma ya mana ka se bibia yen twen aban wom na criticize sa picture no nje ka kan kakra be ko ni e betena che kakra de but en kakra se first no na ebia na wo nwen sene sisi ya wo dwen but sisi enyame adom o wa baba be hunu bi be ka se wa be hunu han no nti ye den a onipa ba ko bi nso be hunu han no mienu be hunu han no afi kanea ne so ha na boom then darkness cannot comprehend it na e han na di esum ne zo nkonim so I say de bia mo di chade e be che batenka hoda gara ye free baby ni ya be duru ha o eya wo ma ye remfi every be duru ya na unya kwan kra nchira wa omo nkran sei yes because hwe mama ka asem nchira wo se wo ko US a 2.7 million US in kwala every year bia omunya aduane ni omo calculations omo calculate they say Ghana high ba ha no mo say bia afie we yebu nkonta ne nkwala anya aduane ani omo wan dey say report ni bai
report US for. But omo dey say omo throw light on negative stories. Na se ni na ye kwan omo fa so ye omo nuama na. Said omo system ne tie no. Said omo conscientize omo adwen. Enti yenso ye betumi aye wa ha. Enti ade na yentumi nye. Eni egusu aye mu bi nso ye yi. A won so wo kan ho asem yi. Enti en kakra afi be koye nyina ye tirim. Se yanhwe ni ya entan kosi say changes beba massive change beba no. Na nipa dodo na afa ho wu. And when the Nippon they say having crampon, oh, they be having this. Yes, oh, dear, but not and son, your mother. Now, for whom you can. I was a bit more do crab for years, and it's here. The moon some to trouble who say, I was a bit more do crab for him, but it's true. And your money on my no being yet. But Mama, you rain soon, if you say. Ghana, we have come very far compared to baby ani ewo and baby ya be drew. Baby ani expectation is say yesu senka ye twemu baby ya gina. But and what's you discredited the fact that young politicians no so aboa. Hey, oh yes. Now finish the demom. What's that? Nyome demom, nyome jejemom no nye enya hu adwuma nie. And I make us say, yeah, my estimate based on, and now soon for Sonny, and I say, you bet me, I can say, based on your expectations. But truly, politicians, I be. One more. I be honest, hey, you know, I to me, try drink. First sentence out. Oh, democracy, no, and your democracy, and corruption, but listen, we say, Abia. Obia be one or two reservations about this government, you know. We know the scene. And this government in poverty, Sabre started to a bank size. Young free, John Mahama, and Abreso. So now with your radio, people were on his nerves. In fact, ye can't abanya, ye criticize Nepal, and ye John Dramani Mahama. Where were you? We mu de no afi na adapatwafo bi abam because of social media and intino o kan say be a trendy and intino mu hunu ni say ya ma mo ho papa o but say o compare you see and criticize the government. John Mahama suffered a lot. We mu hunu hwe me de America ni say yenya sa akwanya no e criticize it because of the works. Some of the works are politicians ni biaye. Enti yes, your expectations do so. Not criticize the cry or monfa. Who told you? Oh no. Say me ba se wunya brebre na wunya mpanimfo ni bi top tie. Me ba. Brebre na wunya mpanimfo ni bi top no ma fa damfo no ma di nkoma. Anka be hu se yensem na ye ka no. Omo di bi adwuma. Omoti o. Tini di obeti o. But so odi ye adwuma no. Omo di bi adwuma. Adwuma ne dia he no. Na bibi runu say bebre na ye ego. O feel say ego ni sunsun na akunya. O feel say me ko fire sese ya. Enkrofo be ka say wo mo na mo kan ye. Wey. Na say enkuya nim. Oh yes. Enti no wo ho. But nyame nso me kan say yes, your expectations bebre. Compare your natural resources and nyoma hodo anyankopon de adom ye no. Ebia baby ejina won senka eho ne ejina ka won senka yetwam but en wazo se e ma erefi baby ane ewo ene baby ya bedru ne away first ne the opaque na to abawo said ne shem na you opaque but en kakra ye transmogrify from one stage to the other so that say and ye to aba ye transparent unim ne ye de atum edru baby cry see no verification no vote ni nyina ye nhye ya abo ama asundua ba first radio na GBC pe but nyame adom ye be yi niam bi free ho ye nyina ya be bia ye mu adwuma nti e wo se ye appreciate ye no nso so na ye se nya kukuduro ka kire mo se e wo se ye twam baby ewi ye twam compare ye resources no so that say ase ki ye twam kura Yentwamu kra but yet I was here sanso bo ma baso say me na baso bande akire anye bia kra no transition yenya peaceful transition from one political party to the other
from President J.J. Rawlings peacefully. Or ye transition de ma Yera Kufuor. Yera Kufuor so peacefully. A transition. Ede ma NDC. Peace ne de boy. NDC so peacefully. Omo ye transition. Ede ma MPP Nanado. So that's here. Inti eno so na wa say to me boy en ho abaso. Entansi. Ye wa ma huru be bregini Gabon ne sa no manoma no. And no credit. No Inti was say boy en ho abaso. But obo baby ye nami pa de. Yensa fata ha o. Sa. It was here. Na ye ti o memu na obi ko nursing school wi a. De be ne tirima 72 kwan kwa brochire nkoye adwuma as nurse. Brain drain no. Menimo ya. Ni amoka ni na menimo ya drain 100%. Na be wi na be tena fia be tonton. Ana make I say, ni amoka ni nyina menimo ya drain 100%. But enwo so se ma yure fi be bia na ye wo. Ye wo yinfa. Be bia na ye wo na nya o. Anesa no so satan na sika ye nya ne eno so ni na sesa. San no mani na sesa. First no mu yusu car se kohwo no fast Jesus stick and tale kira ebo wa betumi awu. Na ene vie to mukuta no. Sa ben so na ne boarding o. Hwe sa car no arrow grass. Enti bibia sesa ba bibia. Obia na wo ye tough pa. O say arrow glass no. Obia na wo ye tough pa. No, we arrow glass no afu. But na ne boarding. Sa na te. But obo ba ye boy ho abaso. Your expectation. Ya twoma dwen sisu say. Ye di sisu senka. Na abasobon fa tu sheda. Oh. Abasobon de kenye sisi. Ya bra kohwe nkurase. Ensuo kura nipa benum kra. Se wo tietia atechemu no. Asa kwa kusensu anu. Kakra. Na etumi opokoba. Krobasi a school. School den kwada betema suade. Den ogwa ma kam boazas. Okay, can we do you? Uko krobasi a example. School den tumi esi no more than 7 years. MP atena so more than 8 years. Krobasi wo. Krobasi ya Achimsu constituency. Achimsu adru. Ekwan ya omo fa so ko school enu enye nti class kra nkokro no mu bebiri. Good. Nipa tiade hu say brese. Umaka more than 5 years. Na umfia na person make say oh yade. You are right. You are right. So obeka sa but so wo hwe account of creation abode nhihye mu onyankopon hwehye ye no. Wan fiti preko pese me bo wiase ma wiase aye fe. Tie. Na nyankopon wo ho kwan. Sanko beti make say wemra but onya abotre. Na eye futuo no pese odi tu nipa. Adenti na to abama wo MP. Adenti na me to abama me MP. Me MP ana. Isa adenti na me to ababa de edima no. So be kwa ko gina manam. Ewo omayi emra hye beja fie. Obe kasa de ama me. Obe kire na dwen wo memi behalf. So I say impuntu djuma bi no te se eba na wawurawura mu akotwe bi abra me DC. Ana wa be yi me MC asutire se wunua ade bi abo. Nti wunsu wurawura mu kope bi bra. Nti ni ameme to abade ma me MP no e wo se me MP nsuso etumi approve se o se fata se okoko gina manam. Ne ena afi say bia bibi ba okọ pribi no se bibi ama so say so ono ankasa so bibi ama ye na nsuso nyame adom utumi wurawura ba bia e wo se utumi wurawura de na chese on abo Kennedy o se nya akon sa dan ye si on more than 7 years ene ne skill so wo ayi MP djumadi mu e de na chese papa untumi nkoprem wa ma kwaku ubekomu no ho ubekomu no na watu ho anamo but e bia na nwie peye se mi hu because the tia say constituency ne ya ne so obi anya ya nanka traffic light is in Portemo obi anya ya nanka nsuo ho obi anya ya nanka ne ho but e yade ba ko pe e ni pampempim obi ya pere so what you say eti obey said the asem si at example ba tebi dan bu ya se no sika no okra se we ko sign si anya 2 billion bre wo mo o say we budget ya we allocate emergency expenses. Brony ya miscellaneous wo ho Brony only gold o say Brony wo gold Brony gold the 2 gold wo Brony chrome Brony ana ebiri mo gold Brony chrome ebiri mo gold ho am UK for mo wo gold o bro for ya research ebiri mo wo gold pa say ya de no mesesa ko Queen Elizabeth Adamo ana ni me kan say ya dio easy tie o easy say ube blame obi and e so simple and e kwa na obey easy but yemi si ehun say ekwa be na say yehu problem we e be fa so e be solve ye ho akra say de
was here tena se na analysis no nti omo e o ma said o budget o mu ni honorable no friend say Kennedy u blame no e fa ba bi ye fa ba bi untumi blame no entirely DC ni important ho assemblyman ni ho wa tro de akwatwe mpanimfo adwen ba so several times MP nani nhunu ba bia o nanansi o chi ho anko no mo okọ ba bia wo kan okọ na me ka say bia watu hu anamon na bia nwanwie peye so ati ase enti du ba bia ya na munya botrem fama wo bia me isi dan edan no nipa o ye no contractor no o ye no say se we bia bia botrem wo na se so ko gina sa kwan so na hu se de nkwada ku school se de mo ba aweho etan ne mre Ghana chen kakra enti ti se no say se de na first na wo kan no e wo se kroma no e wo ho no e na ye chi bibi tu wo ntrim se e ye school dan na say ye mfiti prekope nkukuru school dan ni si ho fa 2 cd bra 3 cd bra ye ma ye ho na o ma ye bi dia bobo o ma ye bi critic na 2 cd no kro bi ana person no hu 2 cd ni bi kro na ye bi critic keji e na farming community e den ya ko bre ma ya e bia no ho den sika ho den wo ho krubo asena wo kan krubo asena no ja bi de even why omani mo aden omani mo adin omani mo dia ye den say yi omani mo ahwan kro for omani nga say mo ayeden omani mo ayeden why tumi nye yesu dan mu tumi nye adenti na wo ato aba ma na wo wa ma omani mo ayeden no do net so on tutu na wanya ni ye there be enioma na omoti ebia pie wa ha ye kwa kotu ho ahwan we pie wa ha ye kwa kotu ti yetu ni ye de yeden e wasa woti ase say Ghana we don't live in an isolation say yen kwa ne ate yen ho a ye de ye wo island enti se BBC wo Togo en kan BBC wo ha en kan yes ubetumi ablemu wo mo say ebi o man toto mo ne ma yie e na ma me abedru ba bia bedru yi but en won so say ma ye rain susu fi say because of say ye interdependent ninti no dia air to kwadwo ebetimi atokwa aku tuba so ne krakra me kan say ubetimi anya gold but won kwa betimi ayusu gold ni nyina wo man yi mu na gold ne yade ana me kan unkwa untumi nyusu etu de emfa ne say yemfa ne say wanya gold what emfa ne say wanya gold me ba emfa ne say wanya gold o the technical know how wa refine it wa ba benya jewelry ne nyoma ye Ghana fo nkwa betimi ato e was odi bi kwa amanone ene amanone ko busa se ahenu omutibi ye timi refine gold wa ye aha no o se yetimi ye kakra aya de enya den wom ne ye jewelry ne sa nyoma necklace ye wo problem o problem ne wanda chede problem ne de ye wo but en was ye chichire de tu nipa ku kakra bi so na wamna ke chichire kwan politicians no yen percentage 100% no out of it almost constitute only 4% out of Ghana population yen percentage 100% that's almost constitute only 4% na 96% no ye tena wo say ya ala omo ne omo pebi omo nya na denti ne to aba ye to aba se de be nya kandifo be gina ya na mu wo it is a care to nya boy bra se ke to aba ke ntua to the fact that se to aba no the fact that se to aba yi mpanimfo ne nkire se untumi mo bra ubetumi abo but ye nyina nti president ya nim se sika ne nya bi ya nim se sika no omo nya no ye nya bi abi menya bi pa but tie o but the yankees we expect ne say ya kwafu ka boafu ye tonsuo the one got ediane boafu we boafu anu na be man me no enya pomudin papa yes me na me ho ato me na we de wa sika no nya bi nsunsunsunsu a wo kwafu ka twintwan unya djuma nye wako suku awia betrafie onya djuma na san na ye to aba ne se ye di 2 minimum se mo deje omanya utim yombo di pia djuma ye betata ne saa amono mo masoti ni nyina ya reservations e wo ha ye betimi atwe o madwen asi so nti omunim enti se bia obetimi omunu betimi yemfa ne se onim but omo obi hunu se de wo ho ya wonim ye ha mi o obu ono mo bibi wo ono mo ha wo wenko si da payment krom ha enti yon ampe
bre utie ne na no opani kese ne kan ya ye be koso asremo timo so mo koso antwe wadwen si so antwen si so se 2 million da ma o ma wie ti ya de be me ka kosi nyina ne se so boy ye betimi abowo mo but ye bo mo akosi sen e wo se ye bo ma ba so wo se ye bo ma ba so mpanimfu abube bi ato se ye se osama atwentwen ye de to ani kosua aha anjeje so we de enyanjeje so hwe odum se u betwi obi anim na udi kan abo na ba so a afei ntwanim ne ba kura enya ne ya bebre esuna no o esuna no se tumi pa e de tumi ama se krom ha nyina ye sikasam ye de ama totoma ye no eno nye akrokro asam ne ye kan ye kan ani bresu because I was said there it's a must maybe we yari o wo se wo ye they are so make ka kosi akrokro na be ko baby teacher for committee amoto nkwan na salai dia dia enti ayi na mu bisa American households reporter ebaye we ye me person who say baby anwe kra ye we backpack let's Ghana for be free akwa America and other countries mo free me say we baby o fight Manis kanto diane omo de sa report we bae tie omo report no mo de bae 2.7 million rural households of Americans face food insecurity. Akromo yes in Ghana. Akromo yes in Ghana. Na hawu. Metro no mo. Oh, there be no dey anye futu. Akromo yes in Ghana. Na honso kura put me ntra ho ubenya nkwa. Na do tie dia wo kan ya obema security na bebre. Now ka say dia ke kan no ko I'm migrating to America to work thousands and millions ade ba kwa mahu abrabom ni se okoto se tadenti no mo ko no akoya adwuma akoya akope okoto se kwakutie ha okoto se obi ada unyane no awo mre wada mpampampa unyane na awo mre na emu koto se obi ahye da watenkura na wahye da se de wada obebre unyane na awo bre enti de amene mo twen ye betwen ama no ndu abo a de mu gina na mu gina mame na mose na ye to aso ha Ghana no de ye betata omo ama na oma ya ye ni yi wo so se san so bo ma so ye na ya do Ghana enti ne ye ka de nya ye de oya wo kam awo se ye bo ma ba so so emo mu nu se de akakra no omo aye no so ye ni so omo nye mo emfa ma yen wo hwe ayi BPS we say BSP androm koko bia no wo enkran sei eye kama ebeboa ma omo brewery ho no ne ayi CMB importem ho ni nyina no obi anka ne na gina so ati focus na won kran dodo am san na down ye radi nyankopon be di pad na down Fidel Rose asi Fidel ye yi nkron ketinketi mu akwan ba bia koko wo bebre omu de omani tumi ba be hwe omu de omani monetize enkran de bia enkran ya na yetu ni akoye commonetize ye koye se enkran so se the heart of omine no enti se the heart of omine no na yi a si a be kire atakrabo de na ma na ye kese o se de na ma abo atakrabo ye kese atakrabo de ni akoma obewu oh masa so that say o de ye fan say regions no de he na uti ato pa na no Ghana Statistical Service o mo de report by region tuato pa etua edato wa tax revenue omo de revenue ba bebre enti no e na sometimes ya ti o ma senso kakra mama na mase na jamada roma ye ntoa so ewo eha enomo me da se bebre ye kwa homa ne so na ye ne Anna Maria ako is it Maria mana Maria ako twetwen komo ye public affairs officer at the Data Protection Commission. Mrs. Anna Maria, Anope Ahenkan FM suni ma chen.
So we didn't hear Anna Maria. Anna Maria. Yeah, that's a papa. Public Relations and Corporate Affairs. Okay. Officer or Data Protection Commission. Okay. Yeah, that's be Brenna no pay about when she pese e bon komo kakra na nsen ade ba ko a ye tai hu no social media ne so. Yes ye bob bosia. Nti ne companies na ba bebre ye bob bosia na no na ya tese mo nso. Mo de mano atumu bia mu tu Ghana fofo. Wada roma sa na ti ankyere mu ne sen. No. Data Protection Commission no yen so yenya complaint ni bebre efi nkofo ho a omo ho akire omo makoje loan internet so na ase eno no ye easy a chain bank sanya okọ bank on beje collateral ni nyoma no loan apps no omo yen easy nti omo no omo nje collateral bia no an say interest no and I'm no over 100% ama na witi anti ohu chere one de oji a be o de nti obakwa kwaje na emom no omu a good time na we say wutia na we hu say sa interest na eda so no nye easy nti ama wenya difficulty in paying up the money na yampo de ya hu odi ni engina bibia customer kwaje loan na on to be because I know ne de so wakoji loan a e wo se wutia na ye mom no ya ho ode mi gina bibia ade a loan apps the phone no omo decide say omo beye omo no ade omo ye ne say omo ma o loan no sa app na nkasa no wo install wo phone ne so a wo install ye na o click yes na abeda wo phone ne so no na enya access to o telephone contact I wo phone ne so enti en ye say we sevi umame wo webusuafo wa sorry for one number for mo numbers wo phone so which obviously obia phone ne contact also is over 100 na enkofo yi omo sevi wo contact no wo no unim enti no but omo sevi wo contact ni na aba omo machines omo softwares ne so enti one time aso say e wo se wutia no na wentia na wa ye late kakra maybe I was in Chan and then no ekosia to 6 p.m. untia enti ade chia oba sorry no na omudi nkan age wo picture say wo ji loan na omo ma loan na ombeje wo picture omo ji wo personal data wo picture wo baby I would say wo Ghana card enti no omo save ni na to order na omo sanso nya contact or access to contact na wo phone so no enti once wo default pay then there o picture no omo the red across so wanted and a criminal and a defaulter na omo spread it omo send it no automatic to all wo contacts na wo phones in the end ya be che no obekọ krom no obi e hwe o isan say udin obi owo wo number bia no we hu say wakoji loan and na wentumi ntia nti nkofo eta also say omo ji omo sika back no ye will be there for the privacy. In Data Protection Commission, no, you want to say you protect obia privacy. Privacy nature say obia wo ehoka our right say bibia oyeno enye on person bibe hu a eye private life ntino on person bibe hu on person na me beti say wakoji loan on person na dan for beti say wakoji loan ntino owo ne privacy right a eye under the law or was our right na under the law na wo loan app no o friend say o be man loan now or waja tun so be no one can trend say wo install app na o contact phone ni na ye be save your number na say wentumi ntia ya posti o niama akira mo say wentumi ntia wentumi bitia ma no when di kaya nka sa anchiro mo nti they have no idea nti woni right say odi information ebekwa ko to drasa eno no tia mra no Data Protection Act no 2012 Act 843 no ukomwa sanctions bebre wo ho a eda ho ma nkofo a omoji nkofo details na omonhwe so yi omonhwe so senya embrane say omonhwe so eno nti na yede statement na atuja say sa loan apps no ade a omoye no etia amra no nti no we are speaking on behalf of the people ya why Ghana ha na sa ade no yenim se ewa ha fan a free buy access are taking over the social media if free and again for your ma said ye say omo be check sadie na say possibly on be regulate kra no omo di hu djuma
we know what digital world into things happen, things are revolving. Businesses are coming up. You can't be big sense people are becoming innovative into omu who send a bank no to see a bechemunti yenfa loan yankasa yema loans na ye entertain yoma be so very easy for to come into any innovations aba obia ye be nya Ghana nkwa other African countries they be koso. However, the regulation is that data protection regulation e Ghana ha exists into no asadia of obia obeye say obeji inkofo details via ejuma no so obe follow and yes the person will be found wanting. And I saying so no Data Protection Commission yene ejuma for to say Bank of Ghana, the Cyber Crime Unit of Bank of Ghana, the National Cyber Crime Authority omo in charge of digital space say fraudulent people now omo internet so omo wie nkofo nyoma omo ye nyoma te say their loan apps for no omo ye na etiamra no ye ne omo na eye ejuma nti no ye hu bibisa no ye nde ye nchichi nkofo na mom no ye pushi complaints no ema omo a Cyber Security Authority and a Cyber Crime Unit of the Bank of Ghana omo no mo ye in charge omo behwe na sa apps ni nia no ye omo fi internet so in the first place someone register with the Data Protection Commission, someone register with Registrar General Cry, no more register with the Data Protection Commissioner. If they are not even supposed to operate. What's the matter? Yes. No, we are making sure that we are wiping them out of the system. Into Cyber Security Authority, any cyber crime unit, other security authorities are relevant to the issue. No, they are all on case. Say they would fish them out. You see, omo online. They don't have a physical office. I better say you raho na ya chomo kwan so omo kwachi omo ho no. Online operation obi tine dem na operate sanyama no. So what we have to do is say you be clampy omo software and Cyber Security Authority no mo di say juma no amaye. I see, and clearly, I would want to believe say one more activities illegal. Sanity. Because asana complaints by Yahua. The first thing I checking is say, are they registered with the Data Protection Commission? Your company be a wagana ha, uni nipa na yejuma. You use data, you use personal information. It's automatic say, I will say only Data Protection Commission or register. Send ya bet sure send ya bit ya protected obi data. And now we say one kasa so would you be data, but in another jurisdiction obi so you data. Nipa bia wa bank account nipa bia ko baby yes it should be chewdini or number obiaji obia data nti no the emrana ya Data Protection Act no it is there say ebehwe so obia oji data bia no obehwe so yi nti no that is ejumabia yeguso ayeye. Okay, all right, na just say metie nkomobo no a woni edi no a na Data Protection Agency wo mu dwumadie nso so ehu hia mo kakra sa na tie Data Protection Commission. Sorry, commission no. Omu nyumadi na omu di wo online e ade ehu hia mo kakra sa na tie. No, Data Protection Commission ye yen. Me aware ba me ka say mo monitor hu hia mo ni ntina mu tufo no sa na tie. Yes, ehu hia ye pa. Everybody's personal data is our mandate say ye be protected. Ya said no, that is why we exist. Okay. You know, obia data e be touch ma bia no ye problem. I get it. Inti say one kasa what me accept say adwuma a omo ye ne illegal. Ade na intimi clamp wo mo down said ya wo Canada dey. Say afei na omo aba omo ye adwuma. E na afei na omo asati a omo breaking for privacy rights. Inti once privacy rights na have been broken na complaints about ye ho no. Ye investigation every say they are illegal. And America said they are online. They don't have a physical office. And kaya more physical office and kaya kochichi omo de dada. Yani Ghana police ni cyber security for ni ISI and shimono. And you who say omo ye online. Until they now have to fish out where they are operating from, and we will have to start by say ye be omo software online. First, and that is what the Cyber Security Authority will do. And it's working on doing. For now, Mugusu Mutu Hon Anamono, do they have that right? Say, Babe Bobosian Womoho, Mentimientia, na Omasha say wanted, na almost send the Momancro for. Do they have that right?
They don't have that right at all. Senka, I was Senka, Omaye ready, so Mubabom Mosiano, definitely no. Ebimo Entia, Intino, and Kanaka was the other sorts of measures that took place, or Mubesha saying. So obi low na to win to me ntia ade omobe na say bia information o moje ye no e no na e bia omoni Ghana police e be ye ko na omo hu be bia nkofo na che na nipa ko no win to me ntia na omo akọ na ye ni omo akọ said dia oji loan na so win to me ntia de e be ye say say omo ma of fine no so omo be chiwo say dia omo be ye ne de omo be timi aye but so far as why on so obeji ubema loan na so be ntimi ntia you don't have the right say would ne private life be kwakoto abonte if akono oji okoji loan wan bo de mame amane wa na for amane nti wu ni sa right to say would be to just say wa beji loan ntimi ntia and no can emran ho I sure mo privacy notices me na so mo privacy notice no they didn't omo kan share omo beji loan ne say na ye be yemo so they didn't even seek the consent. If you cry another case on it, data protection commission, data protection legislation, or sections be brave, and they've broken almost every section in there. Into almost once but it is good to say, the press release need to out. So some of the loan has been to me body in there, but Bako Abba. Officer, yeah, the right thing, and according to him, no, they need documentations about. He wants to operate legally. And on Saturday and Fabia signed to on the client, even though almost in the Canada on phobia ne particular sense to abonting. Oh, okay. It is better say loan apps no now yet the right thing by registering now you ensure most said they have to protect the people's data, but you don't put people's data there and call them wanted because I'm a loan. May fall a victim. Not say me able to fish them out. I can sue them. Yes, you have every right to sue them. If you can fish them out, we will help you to collaborate with the police. We've already complained about your police. And the police will investigate everything. Now, you have every right, say, exercise your rights under the data protection law. Yes. Okay, but so we have processes no I lead to say be agree on the loan now no as we be say questions be brain now so agree to one more terms no kakra nti e ho no so almost they can take it on say we did not force you to give us any information about you one kasa who read and out here say na agreed now call him so enuntina ye ka say it is important say nipa so ahotre wo ho de but install bibi wo phone so ana say accept enyama wo phone so e wo say wo to me kan kakra ansa na wa accept though omo beka say omo the agreements about so far agreements are ye investigations are ye hu ina no though agreements wo ho but none of them e can say ye de wo udine wo picture e betuja none of them said that. None of them disclose say so when to me ntia dia ye beka che will contact phone ni say when to me ntia ye begu any mas none of them said that and so ya agreement na say what so say be disclose you bia you should tell them obetimi abona mane say na ye be na nipa kono accept it and no you have a case nipa kono accept it but none of them did that nyoma ni na omo di sie ena omo ka ensem de senya bo babeji loan no mu bia mo aye say I see. Yeah. Okay, my final question would be say okay say yes I'm the release in the babo and I feel the company back I step it forward I saw person about the right thing. Don't you also believe say over Ghana how no more do we are sometimes yen bureaucracy will be person the company be crowded bar near my processes I be go through no sometimes I bet discourage you crampo na and I'm so I encourage this illegalities here na ye ti bi ho aye kan ho asemi. Sometimes the processes can be tedious but and no so nkyere say we be operating illegally. Bibia ubeye bia no edin nanso we say we are the right way. You can't say because I'll go illegal and they say also better that it is important that we follow the legalities of the land and work by it no matter how stressful it is. If what so says saying I'm a person me loan you just need to operate right.
onye sure say where we've gotten to as a nation, and of course send we are since we evolve and technology baby anka ye system bi a me pese me ye bibia kwa me ko tena ma fidie ho a matimi asend ya bibia anka beboa. Well, we are encouraging say all relevant authorities no ombema system ni mo ayem brena things are easy for businesses and everything, but no so interest say if there's a law that you need to follow, you refuse to follow because the processes are hectic. Madam Anna Maria Amisa no pay yeda sibibre. Eso me jamase. Bibi eni ebesa ba wonchen biom. You. All right, once again, our portfolio, no say, public relations officer, corporate affairs, sanity. Yes, okay, yeah, that's no pay. Bibi any best baby. You. All right, Cynthia, Madam Anna Maria Amisa, or no, yeah, corporate affairs, Sanson, public relations officer, the Data Protection Commission. Ghana, any train come on, me patcho baby, you drew no, you better dying, who your bank come on. Ni akado so pa ye ba ye be ko na yakwa akusua law enso so kakra odim se me no e ka sei ade a owura Kenneth Eji Crunchy or managing editor edema Daily Searchlight newspaper no what the kanima mpani John Dramani Mahama akọ me court batan na osiki Supreme Court no se omon grante ni reliefs bebre ye ba e be call lawyer for no hono no mabumu nkomo kakra ye constitution no saying na e kire as far as say ubi ababedi mampani da na wakọ na wasan eba eye concern edinti wo pe details ne pa dia wadaroma enyi fidie ni mfiri ha twen ye koba ye behwe na yatimi edimu enkomo kama de amount sanso so ena Yakoba special prosecutor wa declare Owura Charles Nana Benyin Onua Wonto Bisu were declared wanted. Operino so said he's not out of the jurisdiction. Our Ghana until he will avail himself for the special prosecutor. And also so yabai behenia timie dimu en komo kakra emra 1 or 2b etitare ho nti yebehena yatimi ate afri ho National Food Suppliers Association wamo so ye o madwen se ombeye picketing kakra as we speak almost ya bina intervene and nti o ma suspend this planned picketing a omo ye senke be koso eno yekoba yekwa kudimu nkomo kakra dia ma o sanso ne ebenya mpanimfo ofia ha ene ye wukua da yi ye bebo nkomo tie we ma yen ye ba wadaroma ye to aso King of Grace Chapel Ede Nanson Ede Siwa Yade Eya Konkruja Afashe Eye Akem Aseni Zone Tianomase for Babu Abufo Akemoda and Chiase. The program is Si Akem Aseni for a nines. Atifia Sanwase Muma Mohunya Ding Ewen Kupona Kudi name. Ephesians chapter 6 verse 10. Eye Tuesday 13th to Sunday 18th June 2023. And a program no Ebaso. Na Sunday program no Ebekoni. Okuada no trikosi no du anopa eya no pasom ena yawada ekosi efiada amache no 9 enfa kosi anopa no nsia eya no pasom na nwumere som no de every Tuesday ekosi Friday eye 6 p.m. to 8 p.m. bobade se obebabi na kaineu se 16th June eye efiada eye all night a kire se ye giram nia bompa ye adawurade ase akasa fo no eye Evangelist Kofi Amako eda Emmanuel Achempo eda Emmanuel Asante Eda Techi ena Mrs. Techi Obrimpong Opokuwale Prophetess Mary Nkansa ena Reverend Ofori Anomase Kwaku Nkrumah Frekas minsu mi jina mubi Anyuntufo de King of Grace Singers Ombeba Betojum edi amaye Kai unse kwesi adano eye mini harvest na program we ye sini nanso eye Reverend Frank Kwesi Nkansa yo yare emra yo wama ni emra yo peba emra Nyankopon be yen senkyerene adumre obe shayenso driver jina na fa me ko obo
yadeɛ ensa wom herbal clinic na me fa mani potwa mansa koka dientia obia ne yadeɛ ko hodo mo a wonfa ne yadeɛ ensa mbafie bio na onya na yaresa wopani bɛsi na me fa nko na so kwadwo ayaresa mo yadeɛ wo mo sa yadeɛ bi a ha obi a wo kwa wo mbɛsa hwɛ yadeɛ bi te say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Ujale na wuti ho saa, wuti ho ngreagria, obo wa kuhu mesra wo. Yade aka wa to dem, yade bia help ya. Wudi kopie mo obo ade nsa wo mu heba clinica. Wo mbete ne te, say ye yefunu yade ana wuti pai wo untumi ngo bema ana oba ntumi ngo. Oba wo ne bema da wo untumi nsane wo. Bema wo de boss wo anu agemu. Yade be ne ha wo. Wona se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja. Wani ase ye fita. Say ye nkrodo yade bia help ya. Obo ade nsa wo mu heba clinic timi say te. Say 100 cedis, 120, 150. Ekwesi 200 Ghana cedis. Obema ho adru akwa akonom ama watimi anya wapom di amapa. Na say ukoyi folder, ukohu doctor. Ye screening ehunu ba bia yade ne hye. Ni nyina ye free. Bitwika wo krom ha. Obia fo me hyan ne ho adanse enko an odie. Doctor no yade wa bene. Kwana kwaje ayalehwe. Obo ade nsa wo mu heba clinic ewo achim odan ada eben masalachi. So mails wonom pe. Number no 0532333372. Asampapa bi amati oye asampapa bi amati offer oye medicine papa be na watia offer oye ye dia sam da no oh menua eye HJ Africa domini CSR Ghana heya eno makabom eno ma me how to atwa nei metu sa anwum yo o makofa organic fertilizer ba eye wofuo ni ye esiesi asase epammoa na ma ono ba no eso doso kuafo ni ene fertilizer ho ye din yenya bi kura nto ebo no so ayetare enu so tiri mani je esanse offer kakra bi bottle ba ko 2 acres ebeye ne kama na besusu se doso enu ntina me bo hu dawro ediama Ghana kuafo nyina se opo ma kira kwan a from 055 5592707 and I say 05045944469. Any baby I talk ya hu nyoma bia. Offer organic fertilizer. As a papa bia tell offer. Oye. Offer. Oye. Offer. Oye. One day. No be 2 days. One day. Only one day. One day. No be 3 days. Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM 13 minutes after 9 shenen somachi eno ni dwumadi aguso awo etie yera asese watwen ama yakoto enkra aba yetoa so ye diaseda ebekọ de ama offer ye CCC yi offer say yenka nkire wo se fertilizer papa udigu no baye so a wa obedi ho adanse HJA Africa womo any CSIR ena aka bomu a womo ede offer fertilizer yi ede aba na eboa papa nkrofo di ho adanse eye papa ma wonsanka bi na kuayo no enso enye dedede mfa ma wo me no kase yade se Ghana yen Ministry of Food and Agriculture MOFA ena afei Environmental Protection Agency EPA ade atum se offer no oye kuani na odi bi egu no baye so a eye papa bibi boni bia ento eni je semu ewo mu se wofa offer no 1 liter ubetimi e de treaty more than 2 acres of farmlands no o de beye ho adwuma kama pa ama ebeso doso ebia wo ye mufu eburo cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon cowpea granite yam soya bean oil palm oye ni nyina onso betimi ayusu offer e de aguso na so mfaso no wa hyase atetibi omanfo a womo ewo achimodan ebeko Tails and Details Agrochemical oda main market ho na obehunu no sanso na abenase ebeko Mr. Ejein Agrochemical asama kesefo nso kwa asama kese market ho a eye Farmers Home Agro ahoto agrochemical wa achimodan
Biski Agrochemical Achianse Sanso na Magina Agrochemical ewo abrim new abrim en kokofo nso call Harifet Agro okoho no mo a eno so yade a wonsa beka bi one Crown Filling Station no na edi enimhwe abamufo nso call Francis Agrochemical wonsa beka bi ho Farmers Choice Agro ewo kede ho no ano Maranatha Agro nso kwa wonsa beka bi akuasefo nyame na aye Agro kufuoduafo nso call Plant Gold Agro suhumfo beko Chester Agrochemical buadua call Showway Agro na fe asuomfo nso akokeda nso ho na omonsa atimi akabi ubetimi afre HJA Africa ewo 0257 315132 0257 315132 number obefre ne atimi ajoso ye bekwa homa ne so na fe ye ne Owura John Kwejo Agbote oye constitutional lawyer ye ne no konotwe nkomo kansa no pe wote ye nka ma che na bibia boko de ye de radia se anope de ba wo nchen ya ye pese ye ginchirichirimu kakra enra na ehunu se Owura Kenneth Ejei Kranche managing editor de ma Daily Searchlight waso ankrata bi de akọ Supreme Court ni nyina ne se Supreme Court no enchirichirimu kakra mfama na onhunu onte ase se kane mampani John Dramani Mahama ugina biem se mampani obepre mampani a eyeyie ewo menmu eno na ja wonso akoye constitutional lawyer wo chirechirimu de ma yen anopa yi yabo apini wa ye beji nchirimu kakra minim se yedi nkan no wo ya wa se bibi sa akoso a me da me chao ana me chao people na enra na enyina ye ni kobo so se ana ye tie se sei na ye ni aken fanchi ahwehwe e wo Supreme Court just onso so nsa kan bi wadaroma watimi a go through document no kakra ma share mo back on 19 ready na but ma share kakra okay but o hwa dia eye paramount kakra ewum a o pray court no se won grant mfama no ene se on chirichirimu mfa nkyere se opani no okobiemu a eyeyie given the fact say we kan ginagina bi pen yeah well that some way maybe me lawyer near me law Adwuma dia minim say the odi akwa dan Supreme Court no ne kwanso ano no as a nation Ghana nya say the nya kwankyere bi every Supreme Court no or afasa emrana ma obi kwanse otumi di mampene no ye hia abanche o atram ho okay one time ye hia ne say the see how here akasa obi ade to the president in prayer no article 66 clauses 1 and 2 clause 1 say one term of office bia 4 years obi ade to me for one term bia 4 years and yen two mount am only more than 2 years 2 terms which is 8 years and I don't know one term say obi ko ba ko na olusu a obi to me akọ bi mu ana mi ame to me akọ ba ko me renew ya maybe one amaka say one aka dem dey check me two chance ka san be the second one no constitution no an kan hia fa ho o kan say e be to ba ma 2 terms na o dey 2 terms no wi a o to me ko bi but 2 terms a e mo ache no so 2 terms a bo mu de assembly enye ho but 2 terms e mo ache no so because Emutepe over 20 as former president. For president, you are going to see as former president. As the work pension. Now, Okosa, Tibianoma. Before so obey me as for year, you might be no. I just say, constitution is there. Yes, Oko now call it to me every parliament or so we you may be this everyone. It's a call to me or parliament. And you know, and the son say one,
who be answer would be one now the church in office so far so for parliament na cost my and then the kind. Two, what about the church now? You chair as pensioner and a former president, you know. So also a corporate now we near I can chair bay and our budget. After there was a transfer as president or Tisu and a president or the Mahome. You chair one kadaba. Now, who to be the second term 4 years this year? I can travel now, but the area more than now is not a very full promo. And a concession is a can cast a Ukoba, I say one call, second one, and to as well. I package a say a demano, and I sack a chia, and I pick up an end man say a demano. As I say, what call back open, as I only a more half pet. Now, the whole cost of one I have knockout, and the beer signing. And the Nepano, a free to now the transfer. Your man of you here, your man of the at the mano. I didn't know, you know. Over to that, Uncle Bimwana. Because I'm more half an hour. Almost say, right, maybe what's only one term. But don't buy trace, you know. You can't say the amount be answer, your mom did for 8 years, you know. I mean, what 4 years, you know, for Japan. And the old GT said they'll be for 8 years, you know. So, second 8 years now. The best I will program on, I said, I don't know if you're not Obegiana. Where you know, and someone said, Supreme Court, a church with the chair. Okay. Yes, but another school of thought, Sube to me, argue, say, yes, fine. A woman say, in Crofona, I'm constitution or so explicit but obet means why argue say yes. What is the guarantee say me call first term no Ghana for bit me as to so I know I again no me so me can so America say I don't think that the call first one not the ulu super oba ye chiao as former president yan ka say 1 term former president no package ni and 2 term former president no package. 1 term for my package president now what you know. I know who package is here. But I say you said they were the two. The answer they were the two no that because they are quiet and 2 months. Now corner and 2 months and that half no be answer so difficult. Concession and can say they said the man obi a we 8 years in the ano. We 4 years there the amount. And the amount we you know. O san kwa ko as president him. Now you try we no more na. And I also send this second one no be more. Now be give pension 2 times and I say be one. More dey na be. E be for from now. And I that na idea ma ono na be. And what dey hin. Thanks to some when you now what to say as a country as a man no Okay, na just say cancel said yet no asemi ya opani ne dia kɔ ne bɛboa ma ye benya nchirichiri mu bebre no a oh okay enti almost oh okay almost so counter so we no any locus bia enti en wosenka ɔha ne ho kra no almost so no me adwen wow bebre na mo cancer no at the politics America. On say me so me politician me too about I say me fa politics member. Suit na why you know so what the president before account. The president before na onu kwa no di kan John Mahama but they say John Mahama say run bi mtina asa me na but they all kind of say the president before the original Sana John Mahama so je. If I for 2 terms, John Mahama call 1 term. And so samba as a amomano Sana yen treating of the second edition in the castle. So down your former president and also a current president. And so saying you better for a can woman I double and I say old one and business and I say the new one and another a new one. And when you know in somewhere and concessional and Kahoshi, I have concession account the beer. And the beer that has a concession that I'm in here. And when anyone, okay, I'm now you say, you hear Chichimono, and
know me no I pity I am judge before na judge before na oh okay judge tremwa na abeye law entina ye Supreme Court the final arbiter of all disputes and matters entina assembly actually we are no the court na court attention oh say ye was 3 arms of government no nya equal parliament for judiciary. But as some say, yeah, sir, Nintendo wants to say, be a white charging a brilliant in Texas, may have pension to more. Young call Clement and cause the convention. Yeah, my president mentioned your call. Your cost, I judge for her. Okay. And to know the own baccano, not a bear, said a bear, and maybe a John Mammo. I bet you will be full. But you're a concerned dawa. Next time, no. A bad idea. Okay. All right. Since a bit more crash as your Mokase, we know Senka no live on TV proceedings, you know, Nanka. Yen na ye wo fie no so timi sua bibi free mo no sa afo no so ya adwen me no mo ya adwen pa me no mo ya adwen pa because we hu nyama gana ni biara o bia cancel ya beda se ewo mu a ye besa ba ne abeje nchire mu kakra ya hunu se OSP enso so declare ye rabisiu wanted minim se ono so otumi eye sa de a chire ye beba ho na eno so wa chire mu amaye but na de me nya feeling ni se ba bia wo no why busy kakra enti de besi ha okay yeah that's be brain ti ye ne Owura John Kwadwo Agbote Esquire oye constitutional lawyer and ye ne kwatwetwe en community that is it ebi ne mo chire se wo se ye no TV so ye nye di TV so na ye hwe de we ye beko na me wo fie a me nsua bibi mfiri mu because empen bebre no lawyers no ebi mu so adane politicians into a courtroom na okokọ se dia asendie koso obekire mu from the political point of view na wo jai dia wasi ye nyina esua firi mu no ato ho nti nkomo ye ni TV so a na we nu ankwa ye ankoni hunu ye na ka ye nyina ye ni kurotwa wisi aye hene santemu nanka ye de ani edi chire from Pawn Enterprise esa min kan kire wo se eye provisions na wo pede di wudwuma ne hono na wo se wo ba provisions adwuma pa wo bonti ye frɛ no adwuma wura me pa che wo ukɔ hɔ a eye groceries wankasa wo tobi akofia kɔdanda ho akɔɛ wa de onsa beka ɛwɔ hɔ saa nso so na wo pɛ no dodo a ni nyina onsa ɛbɛka ɛwɔ ɛhɔ no na watimi ɛde akɔakɔdi wudwuma nti ya na wahyɛ ne nso ɛde ama me wobɛkɔ Achim Odam Madarina Hotel ase hɔ no mo ɛna wobɛhunu from Pawn Enterprise adwuma panti yɛse Odam Mall oba Achim Odam Mobile Canadian Bank ɛdan ni mu a ɛhɔ nso so yaba bibie yɛ nkrabata ni bi wɔ hɔ no mo a ɛhɔ de yɛ wedding engagement outdooring program bi a wo ya wobɛhia nsuo ne drinks oba yɛn hɔ no mo yɛ adeɛ sɛ wo nsa ɛbɛtumi aka bi Frame was 0244-897525 0244-897525 and 0206-473953 a number befrena yetimi aje woso afi Jubilee Hospital semin kanchero se wapum ena ya ye bibia wo hono mo a eno so oba ye betimi ahwe ma ho ato kama pa outpatient ne na mu hono mo a de kokusi wani ne hawo eno so oba ye behwe wo na ho atimi atoya na wahye ne nso de ama me wani usomu aposa saa ye behwe wo canteen wo ho insurance nso ye ge national health na private health insurance ewe yen ho no mo ya na wahye ne nso 0244-575799 0241784645 for dambo abo amantra bridge ne so ena ubehunu yen ewo ye numbers ne so a ye tu dwa no frɛ yen ho kyere wo na wo frɛ yen ye running ambulance service yebehwe na enema nyina timi akoso kama de ama ho nyankopon adom enra na King of Grace Chapel Ghana aseni zone enefua nson akwantu kronkron ne hyase enti anamase aboabo odan na achiase ene akabom ene yede nefua nson akwantu kronkron di ahyehye so atifia semiase be strong in all the weapons of the Lord Ephesians chapter 6 verse 10 eho ene yidi free ye na dwumadie ne toamu a kwasiada na yebewie
and then so anwumre no nsia kem ye nhia ho anopa ya me no ka say krampo ya de say morning service na ekoso nondubu ayapon ochine nyankopon ya adom ahomache no nan agba pamu ye be hia na no nsia yapon no akoto adwuma so ifie dan so saa na mum ifie da nwumre no ya ba watch night service after say yakọ morning devotion no akasafo no evangelist Kufia Moakon Elder Emmanuel Echampon Elder Emmanuel Asante Elder and Mrs. Techi Opoku Areba Prophetess Mary Nkansa Reverend Ofori ena Kweku Nkroma Africa so mu nyina beba dwumedie no ase ya na wahye ne nso edi amame dwumedie opani esi ne stress so Reverend Frank Kwesi Nkansa King of Grace Chapel Singers beto nwom na Kwesi ada ye the mini harvest no ahyehye so ade so bia da so se wuntumi nwo adwuma sem ohawa wariem oba ade se nyankopon befa ne ade hye so agyew adumura no agye so se obehwe yen so nyankopon ya aduma Kwesi ada nso agyanom da Ahenkan FM ye ne Divine Victory Hospital aka bomu a we no free health screening ene de breyem papa nom ene ntia no aka kire papa na de na ba no nso ken yi sinkonwa hwe won ama won ho atimi atọ won free untia hwe ebekoso wa Ahenkan FM ye nim ha ene ntia no ahye ne nso de ama me afei baabi a yadro no yebekọ na yakobo assembly nso nkomo kakra Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM Anopa msa company from the Bremen Central Municipal Assembly we need a department benya cultural department honomo ena anopa yensa company free ifri into ra Theophilus Kumi Ahen municipal cultural officer or ha Sansona Ura Daniel Akam Tete enso ye assistant cultural officer omo ewufie hanomo enomo ebo enkomo empenivo mama machi anopa yi Ejoso. Na madaro mamumpo mboko de empo mboko na nso nyame adom and meje di said your matna ase no sa pepepe ne tie ura Theophilus ni thank you all right inti assembly so boko hoboko anopa di bibeka si yenim so yesa bisa ye dia ha na eguo mu na monam baby free boko free Center for National Culture Bremen Central na yabana yenim bedi enkomo afa Yamamre ne yamandie ho ene ne Center for National Culture itumi ye Center for National Culture sa mo wo ho ye wo ho pa adwuma be na mo ye adwuma bebre na ye okay nti bubobi so che yo Center for National Culture eye adwuma bebre wo municipal assembly ene Bremen Central ha ye adwuma ne ebi ni se ye hwehwe wodom ye artist wodom ye nsa no adwumafo no aye what district ni mu na efe ya kire omo asua omo nsa no dwuma no but ye de bi ka omo ho ene abefo nioma abei ye de bi ka ho no mo ahu se na be ya omo so betumi akọ abefo ntenten so akọye adwuma ewo ho sanso na center no so efa ye wo groups bi ye wo ebia ndwumtuo group ye wo spinning group ye wo groups of organizations in sorry ni yi na no etumi fa omo ye kire omo enyoma amambre ne amandie se ne sifa kasa se ne sifa ye ne ma se ne ni pani kasa se ne ye wo ho a ye ni pani beye na center ye dwuma se o se ye enye no nko ye sanso ne assembly no ebom ekyekye enyoma bibri efa wona omo ye assembly etuotua ina no ye kyerem ekwan a wo no as ankranko na wo district ni mu no adwuma wo ye na embo a won betumi ayede aboa assembly efa etutua ne ho keka ho ina ho sanso na ye sanso ene impenifo bi te se asofo ene ahemfo ene omu na ahia ekasa edi nkomo esua enyoma bi from yenso ye kire omu nyoma bi efa senia ebeya amambre ne amandie no emu betim ne ebeye kese ewo district ni mu okay nti we any adwuma potin a moye Center for National Culture na che se ye twa ne ti a ye ka no amamre ne amane a wo mumum nsem saa ne tie mo na moma ho ade kire mo kire nkrofo kire mu kakra de kire wo mo na amamre no na se kire ye ba akopɛ ana wo ase kire bibre amamre ase kire nanka ye fa no ye no kukuruwa ba ako eye nipa duduo bia omo ewo faako na omo ayo madwen se
omo adidie omo ntade hye omo kasa omo ni ye na be baako aye soronko afiri nipa dodo bi nso ho ene ne yakase amambra asechire no no ti nipa ku bi omo te omo ho atante se odanfo te se yefa se odanfo ya chimfo yefa se esantefo yefa se enkranfo enkranfo ya soronko afiri esantefo ho efi se enkranfo omo na atenase na omo ye omo ne obo mti enkranfo omo di omo fasha omo di ebi omo ye asabi te se pan logo ana kolumashi eye soronko afiri esantefo a omo ye te se nti mo kyerɛkyerɛ saa nneɛma nyinaa kyerɛ sɛ nneɛma nyinaa sɛ deɛ nim sɛ kaka ntete ne yɛ nananom ɛwɔ fie na nka yɛ nananom na yɛkyerɛkyerɛ saa deɛ yi how long ɛna Center for National Culture ma wɔ hɔ no mo ɛna asɛ deɛ yɛntie mu nka me today honestly ɛnɛ ne day di kan a me te kura se yɛ wɔ saa biribi saa bi ɛwɔ hɔ no mo Center for National Culture awɔ hɔ akyɛ ɛba ntem ɛwɔ Kwame Nkrumah abrɛ so na mpanifoɔ bi ɛna ɔmo tena ase Professor Deachin Ketia omo no mo hyase so omo ne omampani Kwame Nkrumah edi nkomo efa se ne be ya nanka Center for National Culture team nti omo didi hu nkoma baaye nti 1989 ena Dr. Ben Abdallah ene Dr. Esi Satlan omo ehia na omo ne omampani ekasaye ena omo ye ne se sadia and the Omubemana Center for National Culture a team. Into the day by PNDC law 238 and the established Center for National Culture in 1989. And I'm the buy into Omujuma and say Mukwe film radio so and I say saying I'm going to teach Muchenko for I'm more on Kwama Casado do my main call a year Ura Daniel so on so far crank home. Okay, Medasipa Kania Okaya no enye se yenam fiefie keke na ye nkyerɛkyerɛ ye pɛsi hu sɛ ɛyɛ hen na mokɔ ɛyɛ fiem ana ba bi nipa bɔ chenkuo okay into mostly no ye ni schools no ɛyɛ ejuma bebree ye ni schools no and then community basis ye meet associations ABA hairdressers association ABA fashion designers ABA other artisans craftsmen ye meet nkoku no mo kyerɛkyerɛ ɛfa ye culture ya mamre no ho on say culture no enye se ye asa ene drummen enko a debi ye kasa ye ni ye se na ye ni obi be kasa nyinyina ka ye culture ho nti we mu nyina eye ade a ye hia sa nkuku na ye ni omo enya kasakyerɛ ɛfa ho nkyerɛkyerɛ ɛfa those things no say na be ya they implement our values and our norms no ɛwɔ omo nyumemu a ɛbɛma omo nyuma etumpon so it is not basically say ye call house to house but then say na ya ba wo hɔ yi ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no bi ya nie say amafo bebre animpo say ye wo hɔ but ye wo hɔ ye wo assembly ye nyuma bebre but as say amafo enti ye nkante no ebia omadwen say bibi saa eni hɔ enti se na yaba we saa na yeye okay enti mo adwuma no se ya na mo ye no mo ba na mo kyerɛkyerɛ but sesie ya ba bia wiase yaba beduro yi and enipa no kane no na wutumi bowura ba bi so wa ha de yachemfo nko a na wo hɔ enti se wo kyerɛkyerɛ wo mamamre ni mu a ummre me wa ha me nya achemu ni me ye kwawuni ɛna ma be pie ha no mo enti se wo ba na se wo so wo ba be ma ye nkyerɛkyerɛ fa amamre ho a de na wo be kyerɛ. Okay, intina ye will be a culture, my friend culture diversification. A chess say, and no say, different cultures eba together, eba forming one community and now one society. Into all your kuni, ubi ya chimney, mimi ye dangbi. My boss. Also ye ethnic background also a free. Also ye hinin. Fanti. Also ye fanti. Inti. Sena ye shemwe kuni achimni fanti dangbe nanso ye nyina ya kan bom abeye community one nanso den na be ma ya setena no ebe di yebetimi atena asundwie mu ni nyina ene ye culture no nti wo culture o believing in no I have to also accept you I will say me accept you say we kuni say na also ye woniama wo accept me say me dangbeni say na me so me ye we eye nodina ono so say no ye ne niama na bia ne kura say no di no ne kasa enti say me te say obi awere gum na o ka magbra wa say me kama no tumtie no ampa en wa say me sere no debi
was also no cause ono so ne culture no ne kasa different kasam ne didie mu ne ntade ehyem wo obi a me bewura he na bia ma hye fugu a hye long boots me hu baabi a wo free me hu baabi a me free eno ne ye culture no so our dress no nyinyina ka ho e na kire baby a ye free and our identity. Okay. All right. Yati ase nti abusua fe na wa join ya hye ne nso se eye ahenkan 93.3 na ugusu a wutie maache eni dwumadi ni din na wuku da bia ya na yakwa assembly ho na department no yakofa we abane na bonkomo na wotwetwa mu na charge na wa ha ye no mo bonkomo ene ye drew eye Center for National Culture eso omo na amamre ni amane e wo Ghana ha nyina no so de wona na ntimi ankyere wo a omo beji agina mu no ma kyere wa mo ate ase eno ho komo ni gusu a ye die but eja Theophilus amamre no de se de wo kan no e wo ho kane tete no enema bi a yenso ye betoto ye ne ye nananom no mo kyerɛkyerɛ yen ene social media aba bebom abefo no so aba beka ho ama emma mo adwuma no nyɛ dendenden dodo papa wakane na emma ya adwuma no yɛ den nanso ye wo kwan ye fa so a emma ya adwuma no ayɛ mrɛ ye de abefo niema no abeka ye de no na emum no de ye ne sɛ abefo niema no ɛyɛ papa no de bɛboa ye no ene ye pɛ sɛ ankrankro no ɔmo de ka ɔmo de ho hwɛ ye ntade hyem wo papa na wo fie wo enna na wo fie no wo na ɛsɛ wo hwɛ sɛ akola ne pie no atade bɛ no hyɛye ni na ɛka ye ntade hyɛ ho ene afie nso kasa bɛn ena akola no wo ne ka wo fie nia wo ne o yere bɛ kasa wo ne yere bɛ kasa ene na bɛ na akola no besua nti kasa bɛn na wo ne ka wo fie eni ebe na one ni ye wo fie enum se ni omani na ema wo awofo no ema eboa ema akola no oye akola pa nti abefo ni omebi aya emboa ye de ye kasa yenyin firi ho ye ma sa de enkoso ye srese aya ye ni ye nkyerɛkyerɛ ye srese enkola no ensua enyome bi a eyenye de no na abefo de na eye papa no ye de aka ho na ma ye culture na akwanim emom de yenye no de susu se ye be ma na ye ye firi mu se ye kasa akra yira me no ti he kakra bi ane borofo na namu ade na mo ya fa ho enam senti ya hyase ene school fo no ye no mo eye nyoma bibri ye tree spelling clinic aya ye ma enkola no ye tena se di tree book ni ma wo mo no ma kenkan ni ahwe senia osifa kenkan book no efa ni akenkan mu no enkoyie ni ye ne teachafo na kasa kwan ya mo befa so a o mema omo ne omo akenka na akoso enne na nsa be na otwe mienu ni ye wo St Francis aya ye ne nana okyerebo ama the first ono ye kutuku hene kutuku kona hene enne koyo ko cheche senia hwentuma fira aya din papa de bia ne ye kasa nka ye wo tumi a ke be kasa nka obi ba interviewer no pe adwuma obema mfrentuma oba so nhyesilitan ene kaba no famra no family interview eno nko apo different man mo state institution and sir and you know why not influence decision making na nka decision makers enfanka ho ye ka ye kwa te say de ya ba he ye kire ntinka adwuma mpanifo no omo betie nyanya na nka ye say o ba wo ye bema na wo ye Ghana ni nko ade o be ye interviewer na nka we frentuma wo ye bema oba nso no wa hyesiliten kaba na ka odi aba eno ne yakọ ye ne St Francis for ye cheche entuma fremu ahodo entuma fremu nkwanpo ye wahodo enum aya ewo ho ye obi ti se adwaben anantio eye entuma fra wo ho ye o meyire be dwaben de anantio oh okay eye entuma fra ewo ho ye o meyire besi yes eno se entuma fra ewo ho che se platform o besi egu form kokokra no chese ne yere wo ho na woni yere ye ene de minim sese wo de bebo man empna so ha ene ye wo mekosrei ye de da wa eno na enwa se si fem debi ene ye wo konfanko ene ye wo ohenba enti ntuma ko se ye wo ankrankro association ne yina omo pese omo sua se ne fra entuma ne kra omo betimi aba Center for National Culture ye wo nipa o makwadare wo mu a mo betimi akyere wo mu enye no nko a yemfa ne se wono mo pamade na de pam obi ni ma de pam enso de na ebe ma wo de ayesronko ni ye hwa ye hunu se we ye Ghana ni na apam wo fra entuma no wa pam de na bi o de ahwene kakra gugu na beti no anane nsa no anaso o de aye entuma ne nchiem kakra eno ma o de ne down so sen obi de no
nti ye wo sa nipa we mu na wo ha omo betumi a kyerɛkyerɛ sɛnea wo ontuma na wo pam no ɛbɛyɛ soronko afiri obi de saa nso na mpaboa chalewete ya oto ye wo nkrofo betumi a kyerɛ wa omo de ahwene bi begugu so ama omo de no ɛbɛkeka ho na ama na aye Ghana de ama na aye fa ama na yakɔ na wo de kɔ ba bia ebe ye nyoma bi sei ɛna ya na mo okay nti we no ɛyade a every day bi amoyɛ ana ye program amo ho a mo rolling it out na mo rere school ahoro mu ana sɛ ɛba mu am say ɛna de ye kwan do ye nkonko kyerɛ we mu sɛ ne tie ye program a ye rolling say ho a ɛnam sɛ program sɛ ye dɔɔso nti yetumi ka sɛ busum we no ye fa sɛ ye cultural education ye church nkola no sɛ ne yamamre ne amande na tie busum we nso ne afa sɛ ebia ye kɔkyerɛ sɛ ne ye frantoma ɛwɔ secondary school we busum we nso ne afa sɛ ye kɔkyerɛ sɛ na visual arts for no ɛnɛ omo ye visual art wo school mu ye fa empanifo omo nim omo nso akwadare wo visual art no ye no mko no makɔkyerɛ mo so omo ba abonten a ɛdeɛ na yɛn abonten so for no ye pɛ efiri omo ha omo betumi ayɛ ama yɛn nti ye no sɛ ye fa ne ne opani a onim anaso yɛn so ye no mko ne akɔkyerɛ mo sa kwan so mami misa Owura Daniel said ya mo kekan ɛyɛ de ye matwerɛtwerɛ gu nkrataa so ana pam sɛ motisi fam kɔkɔyɛ sena me boss kan ye no yɛkɔ all the institutions are wabodi uko St. Francis say they will give you the attestation say empire we have pictures yako ho program na yefe pa currently planning a program with Atefa Atefa school no want to hold visual arts on say nkwara no omusua visual arts no ho but say na wo kan no modernization social media aba we can also use social media to promote our culture enti ni omusua wo ho no omoye designs no nicely meanwhile there's platforms are betimi the designs no atoso krapo ombenya kakrapo ehye ombotom enye say omo awie school no mo abetina fie say yakosua visual arts na ye hu ne ye de ye so we go to the schools St. Luke Presby basic schools no as for the basic schools there ye ni omo a uko education directorate na ye ni omo planning programs was say so we are on the field working day in and day out. Okay, mami misa Owura Theophilus say enei minim ye yanka se apɛ caveat bi dia maye ho say obi to me rattle English blah 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 say this boy is so intelligent but me betena he na me country no we say akwala ketwa na o company nsam sa no ye kan se mi kura de bu abam mo ho no mo na mo tete sa nsam no ya how do you take it aya na reho me bo organ wo Roman me ko Roman ti me bo organ wo Roman me aso bit me bo fontom from Kete atenteben ene xylophone na me ti me bo na ma me bi ka chem so pese me kire ne ba no organ bo na me se jomate na me pese me de fontom from Kete kan wo se de bia no de ene de che se ene de abosom sem yes ana ma me ka nanso ye fontom from ne Kete ne ya atenteben ne ene ne ma ye dance ene ne ma ye soronko ifro bi te say broni e ka san Ghana for there ye hu ni say ana there ye te ni say so bi kan brofo a na won so ka bi na wutia na ene ye serew ene mom say wo ka twi a ene na wutia ene mom ye serew ene na enye ye kasa na nanka ye sua na ene no mom ka wo ka e say ka say oh okay wo bo modern na ye twi ni mom ka ye serew no twi no ka ye serew obi ti me ka men ti twi ni na nipa ni age me fa won di agro na ede na ka say won fa obi ndi agro obefa ne sen na de diagro nti ye kasa no eya ne ye ma ye ni ko ho no eni mom ne ye to atwene akofa bro ni de eno nche se nsase ye sua brof esi ye sua na nso ye de no na se ye kane akọ pesori kakaka ho okay de kan ma se na o kan no on se spoken word se na o kan ye ba poto kasa mo ye spoken word obi a otumi nwen kasa no e de kire bibi enti no it's a skill la so valuable obi won say ni twi na o kan no akwai ni twi no emudo ana emudo kama madam for Eugene beka to say o kan elective tree yes and can say ye mbu na bem and can say ye nhye ni crime mun say on kosu enyan say ne oye say ye shemu bi ba when we have a program e was say ye nyi obi a obekasa wa otu wo ben say kase okay remi mono yenya biom meanwhile the talents are there nanso akwa enkwala na ya kasa ni nti
good brofo no ntumi nka bi ntumi nka nanso yetumi de hye yemu ekyerɛkyerɛ sɛ o monkoso enka say uko school say menka Ghanaian dialect menka twi meanwhile twi ne ye kasa uko China omunka English omunka omunkasa Chinese language no enti anka ye betimi edi enu so aka bofo kasa na yesua ne ho enne be ma our identity will not be missing say unhu obi a your friend of Michael Johnson instead say na papa oye aha asiya kama amaye ne din odi ahenkan Kwame Yeboah good oti edin na wohu nipa ban a ono oye ohu bebi a ofri aha nanso oti na me ka cho say your friend me na ye be me say me boss oye call bi obi friend na say odi say Frank o say na aye Frank no den bi say Frank no kra de ye o nanso ba say ba ye ba ku bi kra Crystal eno Christina ne de enti den bi on krapo na ka ho ye din a obo a ye be hu say nipa we ofri say emwa kra bi pe na opepo a odin no keke no betimi ama wo sa emwa nanso we are frowning upon all those our local traditions and I have amorphone die no and I page no rather which is not the but right. Do you see sir we've lost it? We've not totally lost it. Okay, we've not totally say media houses no I'll say the media personalities once they be brave say omudino they are changing it from the western names no to the traditional or the Ghanaian names which is promoting our culture. But your colleagues are no more ekoko school omo ye djuma obrofo no e ya no mu hu say local for omo address kram say the local stations because ye catchy into local stations but ube hu which one is the populace ATM cause wo come kasa no I understand you perfectly me metie o more dan obi a oka brofo kasa mementi English big words be a mementi anka wo de oka English no krapo na odi batwi mu a edi rema nipa no obeti ase nanso one make kasa they said speak to the person in his own language and he will understand you clearly okasa wo min kasa mu na meti ase yi a meti ne opesa o kire na ase but okasa wo twi brofo kasa ma menti a and the Center for National Culture mu adwuma kese ye minim say da mo adade a mo adade a mo nsori say budget nso ne yemfa ma mo nso de ye na etoji mpanimfo no a okay ye di dwumadie bi wo fie ha say adwuma ne ye general manager nkasa otu champon ene ya wotene adwamu a odi nti ye free ha pe minim say menye wo number ene emfa ma no so no na me mfa ne number ma wo a na mo ne nka mom because omo so amamre ni amane saa nje be ma mo saa akwanya no na mo ba be kirechire mu di akire etiefo no memre de bia no mu di saa adwuma no nti monya ne saa mfa maye na emwa yen pa ye bra no ahi nti minim kakra mo de be ka ho na fe yen hwe na yen so ma me nhyase yen free ejada ne ho no na fe mi wie wa ha okay me da say nti se na ye kan ye no ye pese the business community omun so yasin they should support us we meet a lot of people on the field they are customers customers are anko pe so de be busy sure e field no be in their associations in their groups no into to me be so yasin kakra sure no na ye ebia ni say ya be na ye nso ye promote businesses ni enye say ye hia bibi kukuru bi na edi no o share program say ye no we don't need that much we just need a little sponsorship ye di be ye program no keke enti ye ha sa moye no bebre from the sponsorship means what in the form of it can be in the form of maybe water to the participants in so keke e bia ya share ekuo we ye ni omkasa even so keke e di be mo no sometimes it becomes a challenge ebia ya meeting schools ye ni o program ye mo achede keke de be mo ebia books enye sika fm crap enye sika fm things that will present to the participants of our programs no ebema next time ye from na ye de omu ye programmer they also
come on board and I answer your bebo will do advertising for them as well. Okay, yati yeda si bebre nti se de me kan no kasa ne de mo pese mo kasa bebre no a mo ne me manager no enka mbom na ni program no anu dwuma wodi a no nti me kasa bebre eja tie floss ye ko nso nsem etwato me nsem etwato ne se Mr. Organization ankrankro ne yi se Center for National Culture ho nti so mo hia bibia omo mbra ye nanso omo pese omo sua senia ye frantuma senia ye nimpanifo kasa senia even ayi for kra disabled for kra no mo ye program ye chechrom nyoma omo de bebo omo bra kakrankan sa no dwuma aye omo de bebo omo bra nti saafo ni na no omo betimi aba Center for National Culture ne ye no mo aye programs bebre aya ebebo am no mo so dache omo abrabo akọ omo anim ye programs bia ya la ewo afiwe mu aye pese ye okay ye wo programs bi te say nyabotre na hwehwe super girl child outreach ye hwe say emma omo schools mu ye pese ye nimpanifo bi te say municipal director of education or your bar if you see ye mame MC wo ho if you see ye mame director of education NCC ono so your bar ne de omakọ secondary school omakọ church from saint ya omo be yes ene ne super outreach program no ye pese ye if you capacity workshop for fashion designers pese ye nchom enyo bi a omo so de kan omo adwuma ho e be ma omo adwuma akon kan ne ye wo drama and dance poetry for festival for senior high school aya enso ye pese ye ne omo nye sa nkuta hodi no ena efi enso ye pese ye brass band festival aya senior high schools na omo wa ha no ene omo na ahia na efi dia ma patriotic songs every professor Jachin Ketia ene professor Dr. Efremamu ne saafo ne ada patriotic men na omo yes ayo mo tron dum ne yi na no ma perform only the Theodosia na omo perform ne ahye ye kra me kra so mo compositions bi ne yi ayo mo betimi aye patriotic songs mo betimi aye ni na e be say cultural education emma schools basic ni secondary enjuma bebre storytelling na ayo primaries no ye fan okay ye da se bebre na time ana me ko school no na me wo is it primary or so yeah na ye wo week bi a you declare say we a culture week that's what that's all recently you call education officer office honum omo din yes they are planning towards that so omo be program and person omo san de ba ana say it here but akofon kaka due to funding because me kai say time an go school no ye yi 1 week ni si ho a ebi mo be sakete ebi mo be kan nwinsem adoa ni sa anoma no ne ye keka I don't know some of the programs being prioritized more than ebimu but we are still talking with Benifo say ebe ya akofom kakra no ye be sa apejim okay ye da se anopai ye da se papa pa se mo be kan ho ma be kire ne mamu di a kire ya anye bi ene mo me yehunu se ye wadwumakuo wo ho no mo a mo kire ya mamre no e me ye te ase eyie nti owura Theophilus Kumi Ahen municipal cultural officer ena owura Daniel Akam Tete ye da mase anopai se mo be kan ye ho bibia ni a ye be san aba mo hobium ye da mase bebre okay inti abusiana no dwumadie no ema na ewom ni nyina ekọ ne mere wabom na afei emema na ewom ni nyina so akọ ne nkokoro wabom na yaye no kagya bi nyame ya adom ọkye na besan beto aso na nso mo messages ba ko mienu bi wa ha ma me fan to aso na me sorry so sisi a we see a friend no Prince Kakari na osi owo UK Prince ye da si bebre osi nyankopon hira host you are saying you are very wise and you will go far you ye da say Hernandez enso so politics bi a waka gumu wa ha no enya asem ketwa ye da say ena Asante Benjamin osi good morning oboba me hwe live edi free sunyane ye da say bebre me nua be ma Azeman enso so di free chronom wani marketing ne die ne hwe na oso nde de to omo ekope Franka Kura Dibre MPP mu ni nyina se obi anya campaign e ho tie yo yate Amisco Spelele kaso a wonso ye da se bebre Haley Selassie onso so saa ena Afugu Edward Awingat enso so si wodi free Upper West ena odi abaye da se Minister Albert o say happy birthday oh ya ka ho asem dada wasan de aba
no. Yeah, dear see. Yes, also. Now, if you media who do I can answer the abeto so the Amamudia may just so obo ba ofori amanfo ye de asede kwama udi ahenkan kwame ya boa. Adwempa hene Kofi Mensa for BK Kwame Asante and a Billy Man. And the nyina se omo kan yen ho